Rede asichingongo inye chense iria nyimo jasugusamo na bosonga asichi county jaito emerongene na isano noibere asensengima na ile libagalia bene kokwalia ni asimambia boni gasomoro beli bwensakia endo jaka mona inje na ndokora mona nyina nigo to jaka chinse ji 12 etuachi gokora karodia kiamokire jaikire inse tata na tokonya twa koro morobiri tukurera misi botambe na mange ngojina kwaria neri ndubwateri chiko ikoragense ya maneno uswarto chukumanyana amangi goro yeli chiko ndiri kobwatwa no nekero monda kobwatwa atujugure na libaga ligose obisi ya DBB ne obisi ya DCI kiro mondo ngaski ya okora ngoro mosoeli ngo tagete gukora investigation ende tumakurire buye nekero ya ragirense ya maneno usu ekero mu wakiri tuchochimo ago ikase street ndo jugukwana mange igoro yeli chigurita sense yeto ya Kenya kolendo mwaji mole digangire libageli bene andonse asoberde karo kwa bokire buye mbale bago chikorara bono ekaro konyana barengi ke baga sobo tuko kolende bano tiankwarianie asemambi ya boni gende tuchaka monaye nantokora monaye karo chikorara torara bona sebali batara irebo tuko elinde uraba mona inje urama yana rali ende tokoreka ni mina isko ya Gusii kani mbata magaseti injo juteringo tina na rali airo portasiri tuko olialero bo ndo chikumurika SMS ni chiko jirereri montenga kimu abokira igento kora bono ina kwa bokire se turarara ikerna odembare barenge ke bagase botuko umedembare bakwena jisutino na banyagitari mbare barenge botuko safety ya botuko abalindi baito mbale barenga safety ya botuko bora bakara gukora handing over kego babantu bari be kibao kyamugaso na barobaso ime yemeroberio igo ime yemeremo igo bono egento korangiri gitangani okora ndomere SMS yao asemambi ya boni gonde bina ya Brighton keromona Joshua abuni gonde kurwa sensemo ya metamayo ni gonda sensemo ya minyingwa gosini gonda sensemo ya kiogoro gosini gongara alipo machoge charge bo machoge borabu kitutu charge south kitutu charge north abuto na kitutu masaba to ende borabu to ende south mogrango ngwana to north mogrango west mogrango ngwana to roborabu ngwana to ro moto tenga ibona moto bwatirete sebunga ya kitutu charge north nero na moto ya injini gonde kurwe bunga ya kitutu charge north ni go ngendrete ko babwati buya ekrabon to kwebense meri ya basi nero bonja na inu mororo kitutu masaga ni nyalibali chacha nyalibali masaba mwenzi ile jiko chito asorogongo rwa Gusii ekero morabo ekero no na sense mukuru ya sune kana bonde na Brighton na bokire no nde me yumuroberi bwensakia bona mambia ande ni gondo berdi ke bakene gusinki roberdi asirit ko liare goto tebie karuto na Joshua utatokone kuna mali ogine chibicha go cheira sen Joshua kwene kuna amali ogine chibicha go cheira senjira ya bene akwene kina bono ngobwate na tunere asemambe yabone na goturire nimete no mogusine gatingije ngaini ekyari yobondi kyaga chembra kegotu yaswa mwae asikeromete kerugono kuboga mogusinya kwerigeria ago ikonyare go iterebigeri induma konyora nkirikie kubika mu uchumi ero yakongira sense ito ya Kenya abo igondroje na baraibo no bandete kurutira na chinsase aneka twara na control of budget musubati Margaret Nyakango anyara kagwasio rimwe chibese gishiringi bilioni 15 janyare de chigo akako ba authorize rugitumeka agosego jena na nyuma tutarenda magega tutarenda sobo chorio bonne bu mwako konende antware na bono ukuroti yatan oyo kaberu mu wasiri gwekanje ye serikali usetreshani nero nyare kawe soki na kuasioli ningi kiabete gosengi kialenga sechinga ki ejo yobondoro na bantu baje kutura chinsase ndomaitu sino gotamirana agose narali agenda dorare yukuru tanira kakarwe soka tena ya anonye no mokonyi bomura ibwense katikashagwa nere na bore tikibese gete kero riri batarabisho gosiba ire jigura nera tena ya chibese gete chisokie ina jijikoba ase chibe kujitengwe semo ojia sobisi yo murugio negose mokari gati oyore secondary asensi to ya Kenya gono amangana siasa nagendeza kubwata inseguro yechibese jense ya Kenya gona aragendeza kukwanwa ime na isko ya Gusii gone cha msingi ne ina bono tuabokire Liduguri Alhamisi rigia ajidari kingi ando moti nyino yogatatu mwaka bigiri bibere nemeron kebere naisa tekadro cyo mwaka konya gosuka mon embratera Gusii buya aya tukuru moisonda aliga lakini bona ndega je karaira magoro make nando nyoro bunantu anyarte to gotebiwa nabamanyi iberire go experts na ya embrera ondi nyamagoro make karte nyamagoro matambe omaete kare to gatebika to akinde nyamagoro matambe go bonne embrango to kare kare waka insera lakini bona korana raundi yego ikieje ira magoro make
enatwanya to gate buna bona abalemba ka advice buna bono oikamoriye mbin gose ndagere murasimike ya short term eri etari gutakembure nyinge ayuna twaseme uri tukuregoro abasubate asenzengima ambabwate litukuria abo bari gochengera International Women's Day entwaro jinsemo awo mbachengere dekero musubati ose first day rejoru tarenga sensemeri yarangata Brighton sekere tali gochengera agose gogendera neri tukeri bego se county ya Kisii entwaro je ebyombe awo mbigete ase chinsemo awo na gochengera litukerio ekero je na first day bwe county ya Kisii nigajete nembaraibande nigabajete wika sensemeri ya Kisii main prisons ensema ya basubati ekero bargo chengera barabo ekero bachete useba mbatana tena ba MCA nabaraibanda sensemeri nekyombe kya mungano gender forum egere inse ya buria International Solidarity Foundation nabarabo bachete ali rinde ko barabo ko amogoko abasubati bali banyarire bare assese usibare as prisons ya lingumbu metari bonsi baro asinginjo wanja nabako nyero muntu na akordari gosa tanjete lakini egesibuge kamobera abandi bari bataraike chiturayo konde mbanya bagusanga na abara ibandi kurwase county ya Kisii sensemeri abonja na araba subati ntwanya ndera barbo ekero barabante beduna mbabu adiki bakwegokeria nene ekero batete no bogi mabwa kongire ujumi mungirani gakoboka tabwa tigenta ko abana atabwa school fees no ne kya ko mogake kya rendo mete ekero munginale kalya ni gago tukiko mogako tukika abana nando tubeke otukika echa millions batena barabumba bwa adiki bakwegokeri korengana no bogi nigo bwa kongire bakamuburi murai bwense Dr. William Mutona aki tikarigere na chira jiria direta ba Kenya nene nsemo ya hasura na kia kubaimukirire birengo byabo igoro bagateana no emboyo mbaranyora serikali tiratuma boyo ekarabade na ya mbate terisime karakire goikabono mbaranyora oboyo ayo na agenda korkana ditukure kroba korete International Women's Day as NCATO ya Kenya ditukure lero mwanchu moreria abona se county ya Kisii nigo amaisonzi aligereti umugabana we county ya Kisii Bauro Simbara ditukura lero ekeragoji wasio libene igoro nga kichibesi yatumigeta se county ya Kisii ase chintunda chiedire boyongo jare wasio nga pending bills unyerumna na City task force ya kuligeria mangana pending bills ase county ya Kisii ori tukura ngo jare wasio linagosokea amangana makongu anene kero ndo jinkumajigote ose monya bigote abuna mangana uniga karama tindi kabisa bantu mbale basa Brighton mbeo reba na ritochi kumanyana company ki ya saburete mbeo company ki ta korte mirimo lakini contractor atagete kwe guchibese cheserikali korende mugabana bwe county ya Kisii nigatena rero nalibona wasioli asenjira ya bene amangana ayunga kyanya thika korekana si county ya Kisii nigatebete muna mondonde bwe start gumaega ekero yago chigwene gura kiro monto konyorana ya kugendera se tikya Gusii stadium ase litko odi alero nindo chena na mbabege de TV ase chinsemo ase county ya Kisii babare event hiyo igejikoba kiromonto achikubanyana naralia akorekana usekerori oroboti ruji kubatu kubene nindo cy'abantu banyamaje nabajitanya gocha se town ya Kisii barabungo na barongo nyora bale enjera bakorra bene gwetira sensemo ye HTV jibegire chinsemo TGTV jibegire nyamaje ugembo daraja 2 capital and about marani nyamarambe kenyenya masimba na suneka igabanda barasi chinsemo ijyo na barabuna bawika sensemo ina de nyamarambe kenyenya masimba ende orore na yaya nga kichibasi aja gusira chinyinge ase mangana pending bills ayubono mugabana tete na yaya wekatura korobo tuki ende torore na ngi kegendre abantu ba korete mbeo bantu ba korete meremo leo na libono mo governor agujuwasioli gosago jukuru robot ruwa bene kagrete na kolengana no robot into meire gaiga nigo mo yego yura jugochaka echinsa isano ibere chia lero mo waso jabana mbaso chiale mbaso alia segeti kya Gusii stadium anekero mugavana au jigorwa au jigorizo au jigobwato ko roboti ru account bending bills litsko liare ko to na ingoyo ngoyo konye owateana ya tigakanwe kolende takoredi miremo ase county ya Kisii oigo mwanjumareria ekero tukuria na mangana ndete koba amakongwa sisi ya Kenya bono umuraibo mubasi miura umoja na baraiba hande ni bono batena barabumbara tika kumusuguma umuraibo ense anene serikali ya Kenya kwanza uikero rebuna ngaki egokei birengo bibogi masensi ya Kenya kroba tianebna
mbari go chikotiga osimbari go chikwira na maiga ekarori tukolia lero umokora umuraibo mabwasi miura moja wani Kenya Raila Odinga akagiri nango jara kwa ba Kenya direction ngaiba go chigoji gochi bosiga iga maandamano entoro jina bono yabe dereti SSML ya Kisumu ne county ya Nairobi bono abanyanyimba bakaba maisa budi tukurigoro ekarori jina babe gati road block ase chinse majiri nena sinje magajo State House SSM ya Kisumu ndoro jina monto tare go swago chiali angena State House kairerana no nyeno alternative roads chiga change wa SSML bono muraibu abambwasi miro moja rero gukwanira ba Kenya atebye ba Kenya direction ki bago chianendekero akomochie serikali ya Kenya kwanza asobokorere bwaye ekeretara ikirani chira chiri ya lireta ba Kenya ase emirobiri yabo etakirogoro monje muri ngende ndari ya SSM ya check manyengo torinera assistant bana nijebia kangwe kwanya kautodra Joshua udara kindi anda soma SSM ya Facebook Ndizi News Digital ine nsemo ya Facebook nsemo ya YouTube yero Ndizi TV News okonya chingaki nabo tweet Ndizi TV News kore nabo kasasa medinde ya nanje ya Facebook wale nyorana Brighton Makori alina nabo ntebye text yari so ujumbe yao asemambi yabone kere #Ensakia bono mambia mbiyamano genda utomo ujumbe yao withera sina mbabo igera ase screen yayo warabo ekrando bako barantena na mbetiri koro kana biara kinao tetine nabo edibi yao indiro konye parents yokobeka 6/9 furu osauto ende ya makorate bijigiso konye beka bobe nambe ininge go sirere igoro korende igona goteruna genda gutoma uchumbe yao wetera se namba yera se screen yao iga bono mambia asenjera ya beno mwanjumere kronga takuri SMS chino asemambi ya semambi ya boniga ndo SMS iga entokere ntatekora beka bya iga kema ko bwenda kabisa kyabwene ile nerina Thomas Saboke then a Daguret South watching live hapa Energive hapa Hill community rate me wish to my family members Jacqueline Machoka Kisii School graduate Nyamejeo primary Kenya Frevia Kerubo happy kids and moms happy kids and mama Doris Kirubo from Sengera Majoge Kisii happy Thursday morning biamono yo agotoma uchumbe ya semambi ya morning out na happy Thursday ojase abwanyarire gako bukya bono mambia bijanga malita out na bwakire buya ati nyaramba out ya nyarambale bono bwakire buya biamono Thomas Nero yongo rusengere chiro machoge kimai matagaro secondary school kanyanya bioto boso Sengera Palace let me wish my happy Thursday morning bubonzi bare ase jinga chaito kabero shema tena kurwa mutopa Kilifi County nere umwana bweskimu bwakire buyase no alime yumrovelio asemambi yabone nambe yase screen ni yakoba 0792192834 inambe yane SMS niko kwenye yorana 0792192834 inero ntomera SMS asemambi ya boniga ekalonga ndireta kuri jinse moga igani ndo jena Kakasongo Koronyakoe niko ndani kama kawaida Zuziri Ruma White out tena good morning watching live from Kitutu Masaba Yoneri Ruma White and kutubwatia semambi ya boniga listening yo Thomas Abokana some yao akina tano alime yumoro bya tubwatia sinjira endonga sagenda kutumaje SMS ino asemambi ya boniga montinga kimwenda kumbwatia ngayole na both David kayinga kikwa bokire na ndinga kiroberti litiko liao ni maitena litukura lero enaliyo chiro yetu ya daraja 2 abantu mokoboka mwenda alinde mwakoro bonjeri mwetoma usine getinye ngaini nandino monjeri nando mondo omonyambokia nimetera bona abantu babokira bangina babogete mapema baka babogete mapema baikira se jireri ya daraja 2 nindo jali asense mema na asense yeje biazi nindo ja asense yechianga mwalire nindo ja asense yejinyanya ana barorera bukabu asense yecabbage ndo je no murabu abantu banatubwati wetera asense yemitandao deno bichanga kisamba odena kuru uthiru Nairobi no ndime mbaka mwario amaiga gojia se family yo mwalimu Enoch bichage bagotoka Sengera ya Kongo mbuyamono elija nyawanga odena alime yo moroberio zamweri yamali ngoro jinse amajiri janya mataro Kisii foro ngina Fred nyandika Musioma mama Helen ke muntonya ngao anchera nyamali Stamel
nyamali baadhi bali me yomoroberio omwana Edeli Monte ni gawadena county mini kama kawaida litunda green awadena from Kareni bwakire na kwanerie abantu ba Kianungu na masabiki onsi pi no tule pamoja mpaka omwerio Zabron Soro Koza ayora South Mugirango na ondeime Ensakia Mwalimu Thomas Mishira awadena good morning kama kawaida niko ndani ya show zikweba ondabu awadena dundi kama na ondeime yomoroberi Keri Stera Keri Estelle awadena kurobo basi abungo robo basi nyaboterere amarioka na mamumu abomeri nyarangi habi yaye Ibrahim na abana Clinton Alphan na Eugene Brighton awadena bali ime yomoroberio Honorable Frederick no awadena am in no alime yomoroberio asimambi yabana awadena yanda todo bwati asenjera ya bena kabisa ekaratori na Joshua uta semambi ya abone hende otoma chuchumbe chaino kabisa Nindo jega Vanis Kerry out there Ronkai na kupata round and Giria. Good morning Brighton, gonna wish the following a blessed day. My mom Eunice Kemunto, Stephen Moses, Emiri Karioba, Veyo, Siron Annie, Erifini Mamake, Maxine, Dan Kalongo, Ochi kwamboka possibly sila about the anaka dena bonds babo keme baso ime yomoroberio lituko lia Thursday ligi ya out then happy it does the day ligi tuko ligi ya kesho njali bwakire mwenzi out then ni gaturgereti umakobeke kichara abuna dole tuko ndani ya show Kennedy Gisemba na ero mnyakero itokorwa sinsa majiri ya diaspora no alime yomoroberio then Nico bwakire Brighton Joshua na aba na wawote na abago teire mokwani agata Joshua na koira maiga nani amekusalimia Germany yeitukurwa sense meli ya diaspora ingana Gisemba audana toire saruti bono mambi memano Ken karoli me yumoro sapron sora kosa nguluso mogrango no nde me Ensakia buna botambe Ojaro William watching and listening it in from Senzi Kisii na autobwati kurwa sense meri ya Senzi iyo bono ne ward ya Senzi ngatheni gegotoka as ebunge ya kitutu jaje North iyo ni Senzi ward you know Charo William out there konazi mpaka tamati Moses Happy Kerubo out there Moses oigo na kupata kutoka Doha read me pass greetings to my mom Teresa Mora Dad James oigo na my wife Happiness Kerubo oyo Moses Happy Kerubo akariko wisheni mamumu abo emambia engiya maiga mange oyinteresa mora anatatu mabo James oigo na umurugyo ye Happiness Kerubo akwadina batwale emambia engiya etabwati burukonyo binde byonzi emambia etabwati saka emambia engiya kabisa mede mambi kobogede buya anotari kende lakini ole na afya engiya iga na ande ole no mogoko kwabokire bya kurugitanda kyao kwabokire no enguru asiri chamberia umeda bantu bari bakora dali chambe kwikaboniga nabo basemeretina mambimbo kibuya mweto muntu tari akorare mete ndo akarari gatanda gitegeriye chingini kabisa wa akarari mete matuka maiga ke chosho na boranyore na chosta ko maibina mwana makara ke lakini tu akarari chingini egetanda geriye chingini muntu wa akarari kende keramo akarari de baberega keramo akarari babere mogo chagati keromete ke gotirimbo kaiga bona mwa swali mwa swagati na boko mano muntu osukire lakini ebya siku hizi umuntu nabago suka kwa to koma osukire lakini gerigende asenga geriye ito niko mwaka soire gati geriye chingini egyazuka gochigatirende lakini nde andose kwabo kakoru naroboka kalenchara utaragirde butukinya sawo wanjire waikire bono mambiro embali baboka baigwete birukunyo mambere utaiweti buya ake batagete kwa na gitari nene toko basaberana okobwena kwa bwango ikaro ramwanya gitari ali nayo nyare okobwena ose wa Mario mete tatuense toko boka dore buya aboko na bokorara gwarari toko igwe bikotibobe osoka birada bobe oso muntu kararo muntu akogejeti lakini kikwa bokiri litukeri tikatomo bakenya sana ntomotoki botambe ekarato bwerira semambi ya boniga Douglas Nyambane audena bwakire minto mbekero gotera monyonjo
ngorurongo agarote abekero gotera kwa monyonjo ngobekero jigora gachinza 11 kero jinsa 10 jigoro ekero papa nsfaire sia soira ase studio igobana ko gotoma ndororo bogose mambia na inje mambia ya somoro bure bwatoke nabonda akobekere monyonjo kabisa rinde tuwe bwatoke kiara bono rinde rasima tuwe bwatoke ngige karo kabisa tomo somi bwakire byekuro mbajo nyaiwa Nyamira niko ndani kama kawaida henda gutuma SMS ino ase mambi ya boniga asinjira ya bene keronta itekorera na SMS namba ndara namba bya basoireme yomuroberi ase mambi ya boniga bwakire sinte nyaboke ate ano ndime yomuroberi kama kawaida Brighton no ndime yomuroberi tiganya sadu seni ase mambi ya boniga nara okoboli nara odana ni Habercliff wa bodaboda kutoka Gusii bobaracho show iko sawa zana nagotea Shemkombo kutoka Nyamira na Brian Mbora kutoka Suneka na Marube na Haber Nyakundi na Dennis Abuga kurwa Ensakia Keumbu aodeanera bekerusagero muziki nilio kumbe abande bakarodeana babekerusagero lakini bono rende bono ninjere tukora na check yakeo ndamanyanga y'amashabiki ito aberete ase amashabiki nataka nara amanyanga imoberto na mote mobekero sagero mobekere monyonje gona ko batana no muramo na inje nandi yeno kirina no murase TV no sasense meri mitando manda tutubwati ase mambi yeita mashabiki anonse ase moberete timu diaspora timu abana koza timu foro na timu jini ya maji medenero ero yani ero teriko kwana toriko manya seberdo lakini no bale barabwe bakirete baligete TV kabisa alia abatu bwate kabisa na timu foro yume dinero iko tubwate sema mitandao lakini nabara bemba tweet ali osemba chat lakini baenda tubwate dim diaspora mbali bara sisi jisiko ekero umunyakero boitare kening semba nabara kwena kina mete ensi America gosinsi nyinde njiro konyo abona bago chikorara lakini rende kwetero munyakiro hoito kening semba batena ya tiga turamurikango turamanyana ngikegendrete Kenya ngakiensa kibone ekarigo sarere kabisa maambialia naki babokire mete Ensakia ne ngo teina ne bwate bitamni gete alia kwa enyore na boko twara litukoligi ya toko babitega ano mederende na mugazoli abana ba kairu rende kale vitamin D mwete obeto biye na boko nyora na tubwa okoba bitega mwete no meto mondori bitega rende akego no mugasata nyore biye gusoko bere kubobe mete mugaso gusoko bere kubobe na boko nyora no mwana amagora abeire njirende lakini tari arayo nabwate kurende na ireli bagari abantu kwari ase mambi yaboneka no jana cyana jigire jideke merongene jideke meronge ebere nainye asijinza 12 cyabona mambi 24 jidira asijinza 12 cyabona mambi ekero ntagede ndara sense meri ye studio ningote bigoro yorwenye kyahere gasiane njero munyakero bwe rwenyi ando ikangote inga kyokwe bwera 10,000 ase mambi ya abona ngire kieko gukora amwanju muriria bune producer ne abekirabo ale chonjo kabisa kwenda kirina twako tebiri ende toko 10,000 ase mambi ya abona ngane na okwenda sense meri ya liba na mpesa agenda sense ya business number beka 888090 Beka 888090 karokwa bekirabo bono koraki genda ngokobori bana account name karokwa jira sa account name ni gokobeka Ndizi NDIZI kwa bekire bego mwanjimorere bono baikira sa amount batemia beka yemo esiro ineremia to bekeribu mete na boko nyaro kwa badire jisiro jabe jisiro isado rusia sire yende kwa bekire mo ino iyo tinye iyo bono yatigaremia toma okutuma kwa okonge chintunda jinyinge na ereo kuira kwa bomobui asemambi yaboniga agwetera Ndizi TV anene asomoro beriyo yo okwebwera enengo bono mambi orwenyi enengo amasakwe omede jibase jibata marieta mange origoma orbago omede iri samura one ekobwatinga kibono gwe samura ire bono mambia omede mieyemo tokwena ne supermarket mieyemo lero omede tokuno aniga na beko tena menta chibeze ikiara na bogima bwa kongire emie yete go ikiande lakini siko nyebeka na beko kwa 10,000 ojo na boko go kwa nyore faida nyingi sana igobone faida ne elina wanyore chibese nyingi ekero konyo 10,000 iyo nande wiki ni go monda gwebwera 200,000 200,000 ejine chibese nyingi sana ometo manyume kobegete mobuko
ana wate ino enjo na bwana ngugwaka na ande ngwakane mete garebe sonyo bwate na bono no hoteli na tunachafua meza reta fira tulivyo yobona karwe bwere jibeze reta ngimokolia nini na nini weka lakini leo tabwate na nini goswalia gwakira monta kuma usiku waswere no hoteli monta kuma usiku waswere no ena zigete embale bakora enda alirenda ase onkubokia elirende yejidoka jiri mete karo monta soire meniga kuwa kabisa watena kei mete jine jibeze agotindia kabisa edindi diabo anyore 200,000 ena ibona karo kwa anyore 2,000 na ena bogo kora na bogo nyane fisi ego chandete no boyo taragora ebinto mbiro taragora no ene keginga kete kwa gorede otaranyora na usiku wakore monyana kunya kwa kiresi minaya bese yane chibeseji 200,000 kire wiki kwewera 10,000 ikira lituko kwewera yakebeka jinzura jinyinge kwenyorere 10,000 osoji kwenyorera 200,000 yakatokora e wiki yundo jina na gotebina bono ina sense meri yo ruenyi yenda kutobwate asema mbia boniga ni osiomia sense meri ni studio yingoirana ningoira sama gase diritukrero tumanyana nali aeroberto ekarabon tokanyete nkwana ya yerera morodinga ngakia gotebia bakenya kai baujugoje ekarabon toroja matuko igoro nali matuka ali 14 yarete ali aete serikali ya Kenya kwanza bono ngoroberia arate bakenya kai dogojine county ya Kisii na nali tukrero bono bali baina netembeo yani batakorde mirimo yawo leo nali bakumanyana ya na barumba ina netembeo bono leo nali bakusarira karo mugavana be county ya Kisii Paulo Simbarate ojwasi oli atena pending bills ajugurora bodi ro pending bills ro atebetena rogo koboro goichani asese ya Kenyingma igotukanye ke koragense yukonida dura ikasense meri ndi studio dokwirana ingotenge dosukoji anene kana otebini otukwenda sense mo oya magaseti Ndizi TV ubwansu bw'omugusii twaijanire kuraria ugukua kwa Bobes Ugios Barongo n'umwana unyagusira David Barongo Masagege na Sibia Nyanduko nigaro mugaka Jacqueline Nyaboke nise David James na Nyagechanga n'uyu mwabo Esther Ndemo nyagusira Pamela Ruth Maureen Karo Patrick Bama Beatrice na Robina abaisemo kengamo na nyagusira Umale Dr. Maturwe nyagusira Sakalia Sagero Makori Gabriel nyagusira Mochere Ezekiel Pastor Masagege Waro Isaac Mogere Kennedy Patrick Ogios USA Pastor Kirungo USA na Obole abangina mokeni gobale Miriam Agnes Florence Perisi Cherida Dorika Rebecca Yunuke Malikia Olfa Mora Jane Mayomi na Kemto Nomoiwa onyagusira Abel Maangi Mugaka Arun Mitange Asumo kutoka Canada Mackenzie Jones Ndemo Rusila Naum Marisera Esther Mukaya Isaya na Nyaoga Bamwabo Enli Rumumba Marunga Jomo Kengere Nduso Mugambi Juma Chief Kerongo Yabuto Mtumishi Bosire Murara Umoyo Jessica USA Dr. Ikonge USA Adolf Delvin USA Divina USA na Honorable Chavet Nyakundi Yorumo Bungo Kitutu ja Chenod no mochokoro nyagusira Silvanus Silvato nyagusira Yusafia Nyagechanga Paul Ongesa Serina Mbera Mara abale nyagusira Bitengo Robina Banchiri Nyambaliga Mombo Mungina na Makuoro bakaba murabamu abo nigo bale Lispa Sharoni na Roda mwana unyagusira Wilfred Ombongi na Mirika Kerugo mokoyo ya John Lilian Yatichi Kennedy Charles Kefa Otuoli na Nyamweya nigali semo ya Nyanumba nigali semoke Adrien David Brandon Fred Shaban Emily Kwamboka Masagege Leonida USA Nyaboke USA na Ayuma nsokoro ya Sasha Mugambi Pati na Pamela narusuwe nkendu ya Race Course Eldoret Alhamisi itariki kiando mutinyo gatatu mwaka wigabwechiri 2023 kwani wakwaye nkobe litukulia ichuma asenka yaye Boigasa Village Rogongo Sub Location Nyamaji Sub County Kisii County ndubune getaseni Kiandis Television twatumire ngora ya itu ya senka ya Nyagusira
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu ao vyobwagachi asamugurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbobwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ine nomanyate eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi boigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatiekia kyo kogosorolia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Biamano mano mwanji muri Ndizi TV kanona tutubati asemambi yabani anantoro asensemiri ndi studio anabantu irenda ireto endera ko kwana monaye asemambi yabani kanonsa meradina kwa bokere biana ni wenda ko baime Ndizi TV ne robon smosi Eric Parasa andonsia sobadi medina kwa bokere ni wenda tutubati asenjira yabene verisa nyanja makuru asensemo yo moso chunga idina kwa bokere kanona ku roberi ko kia seke ba kia asemambi yabona kistonjari baba arogo krizi ni maita se andonsia asemoba ya dismasio kinyi kemiso motangi tinaro SMS chino igoni se medina nkoso ajire mbono na inu mwendete metembali na lete na barabu ikawajitome asemambi woni medina mwendete ujikombosi goji yeri more ase studio bono saindi ya yora na tinda korase keka akone ni se medina no ole ime yomoro juya obasi na ni medina no ole ime yomoro ndete utobatu kurwa sense meli yabo sansa page Thomas Mishira aina re ya asemambi ya boni agenda ujitoma asenjira ya bene mwane mbosh na ni medina ngoje tumore asemambi ya boni takito kwera sense ya magaseti konende tiganda asio meli gaiga anande ndole mbarabia ba ndete ko baime yomoro ase Ensakia bono mambia Moses happy kerubao na Moses oigo na kupata kutoka do enanye soma hem Douglas Nyambane bwakire minto mbekere na soma yuni yure mmoja team diaspora no ale me yomoro ade alende no ale ase team eli ya diaspora na good morning Brighton no onde me yomoro Ensakia bono mambia Edwin Mwenga korwa Kajiado present watching live ade anatubwatia sinjira endo kabisa semambi ya abone henda ututomera uchumbe ya semambi aboniga onte inga YouTube adirete injega siane na ya gura si studio noko yesoma injega siane nyesome ende imanye nambara ibanda to kwa ime yomoro injinia Caleb ade na kurwa nyantrago ibeno yani ya show
zine digala atena tuned in no alime yumurubeli tomo so mibwa kire buye kurombo majunyaiwa no alime yumurubelio ebundi ya mandazi tomanga uchumbe yabona mambio tote binanga kikwa bogire aninga kirobere diri tukolia semambi yaboni kantara baira wikasenze meri ya magaseti ya semambi yaboni ga ridi nyaboge atena bwa kire buye Ndizi TV no torime asumurubeli buye Ensakia bono mambia mbiyamana nkwane Joshua uta asumurubeli mokoreta mambia no rogo torosera lituko Lydia Joshua nero itabira ndirama igayo nyabwadire high five kabisa otebire no alime yumurubiri wenda ututumira uchumbe jeno buna jigoja mimi kasi yangu ni kuisoma au jisoma bune njerendere mwete ikangore bune mejende ko rekero SMS ya ikira ikiarangweka ko yetoma na inji ikaje some ko ichabengia na ndeberi yo kwa bantu moyo na ndeberi ego saseri na nderi ego dana ya ali tukura lero Thursday tyango tosugume tokore miremo ase omokia amiemano tyango ira senzemo ya magaseti eli tukoria lero ekerombate gaseti ya Daily Nation na nimbate gaseti ya the Standard na ngo ikana ujuderi taifa leo twarana headline gi ete oborito ase elituko lialego ni ngombate gaseti ya Daily Nation na the Standard elituko lialego tikatura jagira gaseti ya Daily Nation mwanjumo lilia ekerondo jabo se beche ndanga ni bono nigeri dena rise day day bono na Raila ngakia kale lituko lya Raila lituko lero kolengana na opposition leader Raila Odinga lituko lero ni gakagire ku ronge gujakia emerobeli ya bene naki agochwa project seke ojo jaka amangana ya mass action plan against maminja gosa against muraibwenze Dr. William Ruto obokoreri bwaye kolengana na Raila na mange arobereti na bono ekaroma tukali 14 days aire dedi tukurigoro ali ya serikali na ine yonjoreri ekonde bono nigo ya tebri na goika echikogendera gose osimiro moja Raila rero ngo kwanare harwe ujumbe yae ngaki agote Kenya basuke ujibosio ayundo jonera se beji ya kane na gatano ekerobono ndo jena nige kare libera litindi asenze ya Kenya ekerobono muraibwense asugumire kabisa gati yebindondo je bimero girega iga abiri Raila murekere na executive anti Ruto mass action ngati ya ngakibono ata getujuko tebya Kenya ba boycott ebinto gete binto biri bikare gokorwa gose boycott products injire chirade bigu chikari kwena na binto biro muraibwense abwa the products gete nera gorobonjura sinse ya Kenya bono gete Raila na barajo tebya Kenya na pare 60 pakane binte bina ya mbabi kwa remere mosemba bitumeka na ndege ndokende ngirina mbate to kwa na igoro ya mangana parliament oire kera ujuguru ujumbe ya boigo narore na mbali gete na Raila kera ujuguru ujumbe yae na bara atebe bafuasi bae anene chobisi bali nsi yo mubwasi miura umoja ko rusi portrait osejibije jirido gosunga sinyasi cyo muraibwenze ngo jirusi baroro na buildings igona bara batebe jirusi orro boigo ndoje na robere dina ngakia ujugobeka worldwide rallies ngakia ujugweta ensengima ense ya Kenya akara okora mikutano yae boigo street protest korobekana asiji street ndoja yuna aramurigirina Raila na rauju kwa na litukura lero ekarauju kwa aba Kenya omwerekeo ule bosio boiga sega seti ya the Daily Nation ase beji ndangani ni murigidena bono oyokabeire omo wasirbe kanjage serikali ukuru ya tan na kibona nyarire kago kwana na watabuna amangana a Dr. Margaret Nyakango ni gare malicious yani remarks ejo njibwa di mosingyo ndonsi ereta tumegatinjerembe yokurusiba sejikuru aseganja ge serikali ekera dena yaya ebinte ebyo bigokwanwa nebinto byobolimo ayo ni gotojwa nyora ase beji ya tano nomo asika seti ya the Standard ayani gago jekero Dr. Nyakanga nyataka damna ya serikali ya eta ya tumika 15 billion asama tukama ke kadoji kwenda soba jolyo bonne buo mwaka oli bueta aboiga sika seti ya the Nation nemregedena kibono aba bunge bagochikwira ose bagochikochaka umurobelyo obukorigere ligoro yemebereri agatokira se rivayara ekerobono torojena National Assembly ni gobono ya jakire umurobelyo yo echikurigere na dingi kereta abantu abange gotoka sorochorwo aso mwaka oli bweta kerobono ande badigeti kuchikobeka machiko ali ago chikurigere igoro yokorigere ogokora amangana extrajudicial killings asenze ya Kenya no kobora kwa bantu bakababora kwebune baite tukose bato gete asoroje ama jindoje ase
asenze ya ito ya Kenya ayundoje naro boigo muri kwasiti na muri gredena ki chikara ngaki abasubati banyate bagosherekea litukuri aba buri tukuri goro international women day asenze ya Kenya boigo gaseti ya the day nation muri gredena ngaki ngaki electricity gose chinguru chomorero na maguta atakergoji ngaki binde bitakergoji komenta magori annekere shilingi ense ya Kenya gendete kobendeu gose gendete kokea chinguru chiaye ayundu jonye naro asigaseti ya the day nation ase beji yemeronge tato na ibere ayundu cha asigaseti ya the day nation naro airoborito asenjera ya abene boigo kero ndoje na DBB ni gauju decide bono amangana amatiangi DBB to decide on Matiang'i charge after receiving file bono mo DBB oyi director of public prosecution Yusuf Haji ni gobona nyore file yoyo kabeire umwasiri boborendi bwaime Dr. Fred Matiang'i bono nero rajigudita mininga kekine kyo kyae gose charges cyanga cyo gendera asense ya Kenya yunara iroborta sepejeri ntangani egaseti ya The Nation inganjere nande ngote binari airoborta segaseti ya The Standard beje the Standard ni gobone muregedena kikashawa nere asabete 1.59 billion bill koji ase obisi yomo rugioye murigi wegaseti ni gamuregedena bono mangana kera gendete ko kwande goro ikanje serikali nigo bono chi masakara korwa sikanje serikali akoro kibuna magega ya matukabere ekero Supreme Court ya nyare de kego irera amangana gose yoko tabana yaya muraibwense Dr. William Ruto mbuya choretwe baka abuhead yo buiwaye nigo bono ekero tabana mo deputy president Rigathi Gachagua nigo bono asabete chishiringi 1.59 billion kurwa sekanje serikali anekero atagete obisi yo morugioye enyare gokoba gekobekeru chigali amaguta ebinto binde binge ase obisi yo morugi bomo oye bano muri kwaseti nere na muri kiritega igatena 300 million nigo chiajete ase mangana ye chigali 500 million nigo chiajete ase mangana operating expenses 140 million nigo chiajete ase ya domestic travel 40 million nigo chiajete ase ya foreign travel mangana ande ange ebinde bibyonzi igonere ogorona gashagwa nero majubuna yaya nere na rambareti ekiganje ye serikali ekerate na chibese jibekwe ojia service ya second lady Doricas Rigathi ayo naro ndoje amurekeira boige gaseti ya destana ne murekedena bono new survey yani obotukyo obonyibwa bwa rekande nigo boerekane na abasubadi ozemhali enyuomo nigekari abasubati nigo bakari gosugumwa asenyuomo anekero bategete gochi kuhoni ki property go senigo baroje ni bagete yabairire baso asenyuomo igo bana bachiko iramari gete ayuni gali girando junya gali ya sebeji ya ime beji ya ebeji ya emerongetatu na ibere boige gaseti ya The Standard ne murekede igoro ya cost of living ngakyoboge mabono bwa kongire boiga kamurekere na bono Raila Odinga niga bekire meroberio naki agochiko suguma serikali na mede gusuguma serikali era ni obogima goseba mwaji go state house gongurware orobotirwaye lituko lya lero boigo nindo jena narayu asigaseti ya The Standard demoregere mange ndo jena narayu korende go jinde ko igora go chime ende ngotebi narali agenda ko basigaseti ya The Nation egaseti ya The Nation na The Standard gona narayu asichi ase peche ntangani ali The Nation out na raira angakya chukurwa abona mangana ye ngakya chukura atebya bakenya gaitusuke gojibosio na gaiga nigemurekedena ngagashagwa nere 1.59 billion chatumegete gose charuta sikanje serikali kwenda sense meri yobisi yomoryoye ayuna aragenda ko basema gaseti aito abere Mwanju muri ko ndegenda gutuma SMS yao onte inga kyenda gutubwatu kwetera sensemo ye mitandao semo ya mitandao Facebook nyora Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube na boko nyora Ndizi TV News okonyora chinga kina boko tweet Ndizi TV News ko ndegenda kerengeri kyao genda gutuma kwetera senamba ya reses screen ya yorabu erindonte binga kyenda gutubwatu ya semambe ya aboni nguchi somande ninjiro je cyagire ko somande genda kwera sebeji ya gatatu ya kabere egaseti ya test egaseti ya The Nation asidi ya The Nation nige murekedena bono obotukini go bwene kiuna ogotoma SMS irende SMS normal SMS nigo ya iranire insake ekera bakenya bachira sensema ya WhatsApp
na Facebook Messenger igobono yarokana na bono gutuma SMS yani ugo chat kuri SMS nigo kwiranire inse ekera bakenya bairanire amangana WhatsApp na mangana ya Messenger nabo gwesomera sebeje iyo ya gatatu manyanga kimona abakenya abagendete gosuka gojibose nyengera bono yekerero ebechi ya gatatu egasedia Nation area murigete na kibono abasubati bagendete kumorekera kinjera cyekerero anekero banyarde bagochengera litiko lyaba bulitiko lyegoro ekero etobiki yose team ya International Women Day mwako yarenge na Digital All Innovation and Technology for Gender Equality igabaswati bano nigo basoire asensemo yamangana digitali erikwegendereria asenjera yeke rero kereto gendreta abu nigo bano musubati oyomo omo Kenya anyarire kago set story magiga yokobwa amanga yokobwa chishiringe 38 million asenzemeri ya Global Dan David Prize musubati oyo ebono nigo nere anyarire gekwebwera ligesa anene kereto endete kurgire meroberio yeke rero digital technology ase omosubati oyo Miss Jao Diana maina anyarde gako digererie osiga kanyora ebese yo teko mayangi kyaga kanyora ebese yo manyore osenyoro mugano yo ase bechi ya gatatu bechi ya kanani murikete bono na kyobo mabwasi mihuro moja wani Kenya agwetero murai obo Raila Odinga banyarire bagotenga kibono barobertie miroberi yabo yugo chikwena kinga ki bago chigo sukume serikali ya Kenya kwanza gukora bokoreri bwaye gose erwabizi ayo naro abakenya bakanyete litukorere kromurai bwa bombwazi mihuro moja Raila Odinga uchukurwe nkwana yaye bene ayaniga keraya go jani go yarokene bune serikali ya todo gusukwanake karoli tukori goro yabe the road block asamagajo state house sense meri ya Kisumu na sensemo ya Nairobi igapa busabangi ni go the broad as job is state house in Nairobi na sense meri ya Kisumu litukura rero bona lyo muraibu abombo wasimiro moja au jikorwa amangana aye anekra ndata gusingira buna Nairobi the chikura cyo mwaka bujirubere nemerongebere naibere nigatebere na sava Kenya arge koigorwa ebiasara biri rutaho karasese ya Kenya wikabantu bachiko boycott boigo wikabachiko gendera gukora amandamano gose street protest wikabachiko gendera gukora ase ense ya Kenya yubona tokanye to muraibu bombo asimero moja lero ngorwa direction oji asaba bwatani baye azinze ya Kenya yunyanyora ya sebeji ya kane gaseti ne ya The Standard beji ya kane beji ya gatano mwanju muri gaseti ya The Nation ne gaseti ya The Nation ngora jakira nara mnyokake beji ya gatano ne limurigide na bono omosweri gose Director of Public Prosecution DBB Yusuf Haji bono ni gatebruna bwanguiga na ajikorwa direction gose na ajikorwa edition ngaki gose omo kabero mo wasiri boborendi boime Dr. Fred Matengo sengo jare ko prosecuted gose yaya igani gagoja magega yokonyore file bono igobone file yino ere igonero gojigodamina kikina kyo kabere omo yo kabere omo wasiri boborendi boime Dr. Fred Matenga kikina kyage ochikogendera ase amatuko are bosyo bechi atanomo eri murikete bna oyo kabero mo wasiri bwebese oseke gajege serikali iguru yatani gobona nyarire gakomokia Dr. Margaret Nyakango yore controller yore budget controller sense control of budget sense ito ya Kenya anekranya atkao abuna asichida ekemerongebe neisano nemo amatuko atano goja sobo jorebo nebu mwaka bweda Kenya agosina nyathika wa approve 15.2 billion ejijido ya sense awakorende nigobono omo wasiri yomokoro yukuru yatana nyarka odena ya mangana ayuni gar malicious dalibkene obuno bolimo ekeranya ndika kwerera kabisa nindo chaba bunge gamba momo jeti yukuru yatane kro ndena bono goikosoke ototebi ningi kere ningi kiabete karoloje na Silvana Sosoro yore National Assembly Majority Whip anyarika kuinsisti una Dr. Margaret Nyakango oikabona nyarika kurusiwa obisi kubwate kada aningane yo ya 15.2 billion unyanyora sebeji ya kata no mega city ne ya The Standard Ono ebeji ya gatano kabiri mayekwira na sega seti ya The Standard
gazeti ya Daily Nation niga murekerete page ya gatano kabire kare kare gote abuna bono umurai bwenze Dr. William Ruto niga bona ande atigairete asogo sukwana gosali na Derema station kubwatikana ngakia gochigora abali baguchikoba ase birogo biri bya kazi gine kirogeri chief administrative secretaries bono kumi orode ninga gochigochora ndwarona na samangana Public Service Commission bono nkia tebete na njere dumna ngoji na agochora kazi uzika chief administrative secretaries bono akini yaro kanne bono ngago chikoa sama bagaya bono nabo ekale koba kongwa kego nabe morekerete gamuna abantu ba Rift Valley abantu ba Central abantu ba Nyanza ba Western bare ba chikonyora mabagaya ekero muraibwensa ekorekana buna ni gagende kwa ward royalties ase amabaga ao ase ense ya Kenya bono ni gondo jena ase beji ya eyebo igone murekete kibono azimio bono banyarire bako nande bako ba against wetangura Gerokorana abantu bari bajagire komoji umunogeri bwe enene uyu Moses Masika wetangura mugano uyu ni gorina rase beji ya gatano akabere gaseti ne ya Daily Nation manju muri nande nganjere ndakwirani ya gaseti ya Daily Nation The Standard nda sukake gonero ndagote inarali agendete koba ase beji ya gatatu beji ya gatatu ne murekerete buna na kibona ababunge na Anton General banyarire bo bosi rich kezi kikyo chukwara buna na divorce kereo korwa umuntu soka igo batari kwa none koti ngamwe na bono ngutikana to no mundu na soka korengana na barabu ni batana yaya inigera chikorera mna bwasio le no bwasoku mburu chikoba igo ji family chinyinge ni go tenende kibakurukana peaceful walk kurwa senya family ni gokoro chigo destroy family kote yangi ngaki yemineti na bogwe somera se beji ya gatatu gaseti ne ya The Standard beji ya gatatu boy gone murkedena ngaki bono emeroberio yokobeka chindemero asenjera yekerero ngaki agenda kobeka uyu ya kwanda yo nomo principal secretary asamangana alliance and fiscal planning Nixon Kolirio yo the serikali yenda kobeka emeroberio yokwena kibina ngobeka bale data ku records asenjera yekerero ayunigara sepechi ya gatete gaseti ya The Standard bechi ya kana ndi murekerete obomobwasi miura umoja wa Kenya Raila Odinga nigobone nigekare obomobwasi miura umoja abarai bakora na Raila Odinga nigobono ba mobori murai bwenze Dr. William Ruto na chorekemo akeyi ebirengo bibogima nako vacancy ya Kenya ebwenere kose osebagende njerende gute na maandamano osenjerende no gusugume serikali koruwa bizi ya yuni gara se beji ya kane gaseti ni ya The Standard baigo beji ya kare morgade ni gade na road block police block roads ni gobona abanyanyimbo litukregoro barekana bakobeka emerobelio oze bakobeka road block asense Maria State House ekero asense Maria State House Kisumu na Nairobi ekera matuko Raila Odinga akwandete buna bono ngochari kurwa moreka after 14 days anyarite ga kwera bu lituko riegoro Raila lero ninga kagire mna ngochari ko kwanda aba Kenya angakia ko by direction ujasa matuko ale bosio ebeje yakane bagone morkedene kiombe ya Kenya National Union of Teachers ekinat ne kiombe gerigia Kenya Primary Schools Association Kepsha bono Kenya rege komojia ekiombe keri gia kupet ekiugia Kenya Union of Post Primary Education Teachers ekarukia dadabuna amangana junior secondary askrabwe kosarusigwe asijisukuru choboroso bono ekiombe kikianat na Kepsha ni ogia sokina komochi ekiombe gia kupet gadana ya inubono komojimore ya bono mokarigo kwana talimaya dige ekiombe keri Working Party of Education Reforms kekore mermo yaye na andike totebige dosko bosio adena junior secondary school ekarojira school choboroso ni gomoroberio yogendete buya asebono ba mochidi kiombe kyo gya kupeti karya kwanta mangana yugoro karya tena skuru ya junior secondary school aba scrapped gose eirwe sense meli ye skuru chi secondary ebeji ya gatano nomo ni limorode na bono yukuru ya tan oyo kabero mo wasiri be kanje serikali na kiwana nyarika tabuna ya deputy president office ni gobono ya sabete 1.59 billion maiga batara bazonin annekro chere kwenda seke kanja usikia kwenda service ya secondary o indorikazi rigati ayo ni garase beji ya gatano mega seti ni ya The Standard bono
beji ya gatano na kabere nere mogede na ngaki auditor general ngaki hodithia kergo prop emergency spending yani inaki chibasikaro tumeka jiko kana ni emergency utumeka abono botukina botakire kurigereriwa ekero goikaba kali special holiday igoro yo command jibese ngaki jiko tumeka ngaki atumegete igoro ya serikali eri ya idete koma jikorokana chibese nja atumegete na emergency chigatumeka bobe asense ya Kenya yunarara seka seti ya The Nation the standard asentunde yentangani kodinde ngoira nande kurwa sense merinde studio inkote binana ali agendrede koba ororo ekerongendrede kora ligirije SMS cha semambi ya boniga tianda ligirije SMS bire iseto ende mai kwenda sense merinde ye studio Heron TV wakire buya korwa igaraganga Brighton na rode SMS ya God praise mbono iga na bokire arugo Chris biamono na rode SMS ya ngo update inde ekaruna korre umoroberio yo Ensakia go Chris no nywede lakini kwa tena bwakire buya korwa igaraganga ngo update inde biamono yo Chris korujinse majiri chia araganga Ndizi TV yene bundi ya mandazi rona dinyaika na benino ye korwa nyandrema ngote bia fotoman jare nyaika baso ime yomoroberio lakini nimeona SMS yako pia na nyerukirake ingo bwa ebirukunyo bya igoro dansia bate Kisii Brighton yote arende na ebirukunyo mbiro abike batenga talia sensemo ya Kisii Brighton sekero bargo jengera rituko lia basuba dergo chengerwa oyo nebundi ya mandazi na ngo update inde bundi ya mandazi na road SMS yao I will update you as soon as ekarona rogira out nitakuambia mambo ya mendaje mbia mwana SMS yenu ninjiroje asemambi ya boniga nimba update kabisa Tianda irana ga ndole na mbarabinande batomire SMS yabo asemambi ya aboni ga maiko inda sese merinde yomotumogo nyangaresi hedina out and fancy gerugo good morning bwa twara litiko liya enerinya buto out ano alime yomoroberio Evans Mokwa korwa utawara Embakazi Nairobi na onde ime kama kawaida Ndizi TV igoro mheshimiwa mama yao do ya di out and ano alime yomoroberio erikimomanyo sora na kurwa Kiumburi taro niko ndani ya show Teresa Kemunto bwakire ndugu Brighton kurwa Murang'a County amo buyamano ndugu kabisa karade na bwakire ndugu Brighton buyasano Teresa Kirubo Teresa Kemunto Duncan Longo Oji good morning kurwa jirijiro birongo ibirongo edianzemo ya tutu ya nyaribali chache au de anere no ale ime yomorobe Duncan Longo onera bokwandi ondabo Erikyo kali omoigwa wabagichonjo na good morning Brighton count me in from Sugobo PG with my dad Richard Mose Mama Joseph Mora Vet Walter Andrea Bisera na Rena tuko ndani ya Ensakia hadi mwisho mbia moneliki okali omoigwa babagichonjo Bernard Barake out in the morning Ben Barake Ben Barake watching from Sironga say hi to omorugio ya Sarome mbiamono ekero mwenda tukutubwati asemambi ya aboni mbiamono aseboni mwenda tukutumaji SMS nindo jimbari bago jini box yane ningenda tuko chirigereri nande nimbate bie kartoko sukago jibosio asemambi ya aboniga nintaki kwenda sense meriende ye studio konde diganande ndarana para yaba endete kwa mwananchi wetera sense meriende masori ni bosiboli pamoja kutoka Ugembo engineer Karep kurunyantura wibeno zimina tuti good morning nara wadana okinyi dismas from igena itambe pusamaro obo kendu obo ichire kabisa neri tatuli eliro account miini era wadana obo kendu obo watu zinsikuru wasense meri igena itambe neri tatuli ndiroro neri tatuli ndiroro asemambi yabona dismas okinyi ntebi ngoti yeri tatuli neri rumbe rirumbe ndiro neritatuni ingeregege ndebi ngongerege utari korra gose ndebi ngo about yeri rumbe neritatuni ngenda sense merende studio ngoirana ningotenge dusuka ujibosia rani akardukwira ndo enda ndunde ya kabere ya magaseti asemambi yaboni gotoskene on this TV wanzu bomogosi Ndizi TV Ubwansu Gusii Gusii Urban Bass. Hey Mr. DJ, play with me some reggaeton. Play with
omugaso ubona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli nyari na koronyaramba chenkor kuma MC Megi make sure kwa watch the show kor kuma Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa kunga faith star yote bagagu nga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonspi #yekebemberi nyoromorobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo imeya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi ekerole asumu chibugembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale yere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyinge mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, nature gas burner. Banyore imeyumu chibugembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Busoba keresime ase namba enotisano ibere. Ibere isano nisato, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology.
murigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe ebundi engia ni yekorekana ritukuritangani agoika semeremo yao ne mashini iria kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokororekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya chimashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine eruta machine chi battery chi machine chogosonera chianga welding machines chi grinder chi power saw woodworking machines chi chef cutter chi tinga air compressors submersive pumps chi water pumps chi generator chi solar panel chi engines chi electronic hooden plane nechinde chinyinge batarire aseduka yabo ere ase bara ya Kisii Kisumu highway imeyomo chokisi asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 na boigo mbabwate duka yende angenebingia Family Bank imeyomo chokisi bakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na isano na isato ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na isano na isano na isato isano isato Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyomu chukisi mkuru wabare bokoreli ao asamangana ya maiso na kooni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Miabona wano mwanju muri on Ndizi TV na kratwere ne croissant sa meriende ye studio se mambe yabone kana mana kutubwati asenjera yabene yonku wakrambe mana krojo orden Ndizi TV ne robwansu bwomogusi wende kutubwati ase mambe yabone ga ayono moro bilwensa kali tukuri Alhamisi irigi yakapita kinkianda Odino gatatu mwaka w'irubere nemeronkebere neseto karonse meretero ni gwanda gutwara emambi erengiye kabisa asabani mandatu tumaje semesino ngo bakirambye bono genda ko baime yumurubere bwensa kebono mambia erinde tumaye gosuka gochibo sinyori tukura rero na didi troje na obomo bwasimiro moya rera murodinga uchikorwa amangana aya uchikokwana ngakyako tebya ba Kenya uchibosio singa kyaroberedie ebegase county ya Kisii troje mugabana be county ya Kisii Paulo Simbara tukura rero ali uchi wasioli na wote abegoro ya pending bills report kujerwa yebwato
kabene ekara ochikobara sigiti kya Gusii stadium nene natete n'abantu banyamaje Nyamarambe capital roundabout alia monya goja marani monya goje town na mogoja lakini chitibyo babekira ali murigereri bene morona yaya montogete ukiambe company ya yani ausa bajibese nembe wa surprise ose na korete miremo buna yata keire ogenda gutoma ujumbe ya mwanju morelia na bogo ntutomero thina uroje ngwane ya pending bills county ya Kisii mbu yabasi oliwe asenjera ya bene gusitanga gavana na ratiga kerende gusembi yabasi oliwe na bogo tutaina rero ngwasi oli kubara asenjera ya bene kabisa yuna aragenda takobase se litukura rero gusaho chikobase litukura rero kunitera kwenu ikasama gasiti litukura rero krombate gaseti ya Daily Nation na The Standard beji ya Daily Nation ya beji ya 10 ne ile mrekele tena ngaki ibono gitara ikase beji ya 10 tianda ikase beji ya 5 gatatu ne ile mrekele tena kibono omo abanyanyimbo banyarire bakumubwata Mr. Christoba Kibtum Geterio yobwate myaka 50 anekero nande okukageru ani oyogo krembo so kageru nere ali cha jelda maiga yo kageru nere niga ikanedi obohiti wa Christine Makena Mwangai oyo nyarde oyo to kande ga kwede idarki sano iseto omotienyi oyo igasesemeri ya Gatongoro Ruiru Kiambu County obo tukinigo bwajakiwe ekerobono Kiptum oyanyare ga kobeku biara mwana oyo no motambole igora se beji ya 5 gatatu gaseti Daily Nation beji yabo iga beji ya 10 nirembo dena ngakibono aba bunge bakarego chiko cha komoroberio ose batete bayo ya komoroberio bwoko rigereri gose gutuka nararia lyako gendra so rojero rirwa livayara ani aho jamaiga yemebere menga na so mwaka jirubere ne merongebere na ibere anyarike gutuka sensemeri gobono ni goba jakire batete chiko bekali chiko bari na kiriko renda amangana yo kubura kwabantu meda abantu bari ba disappear nanga yo yajete origigwo chiko gutuka bana livayara ale gose na se mustrugetaru de gobono batete ko bekali chiko baina ke ukora mangana extrajudicial killing asense ya Kenya petition ya yuba ujo support petition ya nyadike kobe kuna kituo cha sheria igenda teke kubona commission ya of inquiry ero siwe elinde go investigate cases ejo chabantu banyade ba usirumwe bwaye na magatoka asense meri ya ayara abo no ritko abo mbayenda ko chikomorekera amangana ayu asense meri tusikyo chibosyo epeji ya 10 na emo ni gobono ya murekire buna abasaga ni asense meri ya Rift Valley asense meri jaki no mujana bobo saga ni pikeri asense meri fare Baringo West Pokot Samburu Turkana nejinsa majirijinde ni gobono korana bandit singa kibono baja girutumia jitekniki jingao ba change ile the security Kenya Divorce Messenger be kwali lakini yaroga na bono chi bandit ye jini goja girutumeka chimbindu jingao nyimbo batara manya sense mere kraba korobo sagani ayani gago jana bono ni gobono baro rekanena na baromba bwate byogete bitindi ebyo bakara gukora bagenda ko sabotage mangana ya serikali asense meyo ntoro jana lituko ligoro abaseneta ne kurwa sense mo ya Kerio Valley ni gobono ba isogete bagatena mbaraga ogiwa enjera obo yabi enjera operation ende gukora kana asense meri ya Kerio Valley bagatena serikali bono wikebe kimirobelio ya bene bona igana ngo kane boli mnanje ina serikali ningo oroje mo senator otenena mo je serikali injenati na mo je serikali umobungo otenena mo je serikali obombo asimio ruate na ruwa mo je serikali serikali ningo abono na injengo kane boli di boli asinya joshua no konye serikali ningo oroja ba senator ba otenena ba mo je serikali umobungo ka otenena mo je serikali mzee ka otenena mo je serikali bono nge who is the government ingoyere serikali ya yona ya kabisa Joshua nderene namwe okomajuno murayibwenze ikyara nero de president na nere SEO yense igobono lende nere SEO ye state nero okomajuguna nere mero berdera abegubuya yogo konya ba Kenya ebeja yeyo nemoregerede igorona kibono aba onjori guru asensemo ya Kisumu banya urejinga gichingongu anenekere dora ya bere scarcity ekerobogi mawenda de konga asense ya Kenya yunara enda de komoregeru asika seti ya the Daily Nation ekerongoska gojiaringi chikoenda sensemo ya counties korende tiganda irana asika seti ya the Standard dorena narali agenda de komorekerwa asenjira ya abene asebechi ya gatano gato de gaseti ya the Standard na kibono energy cabinet secretary na kibono akarikorigereri na ki akorigeri merobeli ya
competitors. A competitive bidding plan docking out ingaki akora kule rigoro ya oil farms asense ya Kenya kitagere kobe kemeroberio ya bene. Waiga sepeji yine mrkedena ki bono ngaki romakers aba mnaba bunge kurwa sense meli ya chinsa majija kidomo jana bobo sagani kose pastoralist environment group members ni wana wanyare bako bodi muraibwense Dr. William Ruto okwena kimuna majoni Kose Kenya Defense Bonzingo and Abarase G-County Isano Nemo Chirjia Kire Nobo Saga ni Senseme. Koringa na wabunka bare emota ni gosebale wetani merongebere ura sensema ya Northern Kenya ni gobana bate bati goseba kwande debuna basigari mbara content institution ya Sensemeli ya Kerio Fare Kerobo Saga ni bende ko korekana Sensemeli gobana ni goba endete gotwara obwoba buna ingaki baoji gosuka gochi bosio abaga sepeje ni margadina kyabanya nyimbo bagendete ko korobo tuki Sensemeli ya Kajiado anene ekerekagire buna abantu ni gobagendete ko korobo sali bua ama gunchara yejinjo kwa Senseme ibono bajayi ko baligina si suspect njira ko rajigendete bya sale bya Senseme yo ya Kajiado bayigo nindo jega iga ngakin beje merongibere na kyomo swati yomo akareko babera abachugoro baye abubayibete chombe chaye ine beji ya 10 na kibono haile ligumane muswati umukoro kabisa akareko babera abachugoro baye abubayibete Frisian cows ama tukuma keigo Senseme yo korengana na barabuni go abana abuni go basabeto kwabera bono ndoje na babo mwabo obabeire ayude ko yasoma naboko yasoma sebeji ya 10 egaseti ne ya standard beji the standard boy beji 10 nemo nigo bono emorkede na ki ekina kemo baterneti go se amangana Alfred Matiangyo yo kabeiro mo wasiri boborendi boime bono nigo yatigaire Senseme ya DBB bono ne haji ne bono go jukwena gina ingige uska jibosio ige feti ya Matiang'i bono ni gera sama koko haji nero joto tenga kinegi ya unaji kosoerwa nama mochande go sitari go kosoerwa kende gionzi ayo ni gara sebeji ya 10 nemo egasetine ya standard asenjera ya bene kabisa semambi ya bane kana ko ira sensemo ya counties ni go bono ndoja se county ya Nakuru nigo bono ndojena abanyanyimbo nigo bono bamubwatire omwabisoyo mokora egazi ase county ya Nakuru maga yogo kagerwa abuna nigo amwagete omwanjoye amatuko atano aidire abumaya korengana sub county police commander Senseme yo Samuel waweru niga tebire na suspect yo nigo bono arase getugia police keranya de kako bwana baiboli ibaye ebonekero investigation ya jakira Senseme yona okorangi kya irete ama akamosunyunta ose akamoita omwanchoye nagoika gokwa ekerobotuki bono bwa chakirena nechise gichege ngagose ningi ekerete amangana yugo korekana ase ensemo yo ya Nakuru keromo koremereme ya okora Senseme yo bayigo nindo jege gane murgerede buna amangana yoko borwa kweri jigo buyaiga nara okora aireire just zitara korekana ojase ebintu birbi akorekana Senseme yo kosebando mbaranyora just asamangana crime government Senseme yo koligeri korengana ne kyombegia victim protection board yabona ya debuna okotamanya no guforo lichi kubuya na kweirere binte binge gotenena no ne bine binge bantu bataranyoro bwene bwabo Sense ya Kenya keroba korira batena kaikatura nyoro bwene bwito igo mbaranyora asenjera ya abene Senseme nindo jina gwetania 200 white crocodiles reki Camlock game reserve in Kerio Fare ni gocha sirio bogima bwabo ogwetera gochakero mwaka oyo kubotekana numra kero monge igobono tuasiri ji crocodile 200 crocodiles jiasire nande jijire white crocodile rare species iri gotoka Sense ya Kenya bono nigo yarogana na bono wigato jigo siri crocodile jinyinge nene species yo ya white crocodile kero umra kero endete kwena kiwa Sense ya Kenya boigo nindo jena 60 kobos nigo bono ba motan 60 kobos nigo bakagero jigo kora enyangi nigo batagero jigo bastbet ya Sensemo yenyuomo as free mass Muslim wedding ceremony ega jigo kora karali tuko oliachu mamosi event yego jigo kora kana osere sponsored na matuga MB Kasim Tasada nigo yere
irire n'abandaba 60 kobos niyo bajokora enyangi yabo ase dini ya Islam ase dini ya Islam ino arondo jagenda komoregerwa ase gaseti ya Standard Beach Counties karongore na ase the Day Nation karongore na ase gaseti ya Standard Counties mayo kwera sense meri ya taifa leo ekiarando jenaro airoborito counties ne lina nemurikirtena aba rwaire ni bagenda go chandika anene ekere yaro kanene buna shortage of staff go saba kuri miremo asinya gitari nigo bare abake nigo bara abake yirire buna aba rwaire abange nigo bagendete kwenege ina se county eli ya Nakuru nigo bono ba na kiribuna Nakuru level 5 aba rwaire nigo ba ikoro ba chandika ekere staff erenge go saba kuri miremo bara abakasinya gitari iyo ine ngana ya kwande tu ase assembly ya amangana ose committee ye assembly ya nyordoro boti goro ya mangana ha heriti amangana hafya abo igase beje merongebere ne yamo ne murigedena kibono vaccine ya malaria ya debi ose ministry ni bono ya debi runa ni gerengia tebwati botandano bone bwensi go tebwati matarando nsi ujasi mwanya bando ekarabone go chikoroli wa asense ose ojojaki wa asense ya Kenya yuno jenaro amorikeria asika seti ya Daily Nation inaro amorikeira sika seti ya The Standard ekarondo jena oyo kabeiro mogumende bwe county ya Kirinyaga Kirishi ngakibono abedereri una go ikachi wakana 500,000 asegira nyadega kobeka kiki alikuwa mereri obobui bo mugabana bwe county ya Kirinyaga ani wa iguru ayundo jina aramorikera sika seti ya The Standard nali gaseti ya Daily Nation korendo majumuri nali ringora gateina ngo koirande go ikasi gaseti ya taifa leo nara gateina nali airoborito asenjira ya bena kuntenda soma SMS chino iberisato ekarondo jina engineer Vincent Maina after good morning Mr. Brighton juu ya ubasi watching live from Bosanza BG tunaongoja kuona waliofanya kazi ya hewa Heraude anani kubakanyerete ekoganya usini kakanyerete korora bali bakorete kazi yembeo ekatote kazi yembeo ige kazi yembeo nena omonto takorete kazi kurinda ataketa kanwe tukatwara bending mbiri nyingi ase county ya Kisii babona eju ya basi Heraude anani kanyerete kabisa erena ya ngoko nemigu buna nigo akurumete usate do kuruma chibese je county ase gokore kazi yembeo. Good morning, Mr. Brighton. Out there be the wrong time from Duakatale. Out there na jinga kijabere jinyingo ra ebieka. Oyiwasiri mkuu koboli. Feyo fine. Out there na uya sana uya kabisa anindo SMS jino iwoni ngendere kujisoma kero jagura ase studio genda kujitoma ase mambi ya aboniga niko rasyoge ga kondani Andrew Matunda no ali me yomoro jasu rwango gato no ali me yomoro berio Bernard Kabeta deba no ali me yomoro agenda de kombati asenchera ya bena se mambi ya aboniga okay ndisma sana present day to dismas oboso nyakundi Felix Njonga general kijana eturedi ya kijana Wycliffe akwatena basoime yomoroberi bwensakia ndio kiboko yetu asemambi ya aboni mbiyamana SMS yenu mwenda takutuma uja studio asemambi ya aboni ati hango ire ngorigeri ngotebya ali arendete kwa basika seti ya Daivareo inde turaliri na leo nitari gingabi leo tarehe 9 mwezi wa Machi mwaka wa 2023 lili alihairobota sika seti ya The Standard ni ya Daily Nation taifa leo ni ile mrekethena Ruto ajipanga kukabiliana na Raila na ya yomurai wense bono nere bwirobeire kukabiliana yani korana ki kukabiliana na Raila. Rais William Ruto hatimaye amechukua hatua za kukabiliana maandamano ambayo kiongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga amepanga kuanzisha leo huku makataa ya siku 14 aliyotoa Februari 22 kukamilika jana usiku. Bwana inero na bano Ruto nero ligirie mbinu yo kukabiliana na Raila erinde liliire omo liro politasi kaseti ya taifa leo ndinina mwanamke akisimbani kwa kuragai polisi ke igodoro jino mosubati nena kabegire ni mwanamke akisimbani kwa kuragai polisi oje kuma edari rais kuragai polisi igo mosubati nara ukabegirwe ase kikambero anene kisimbani anene kerondo jena mwanamke kisimbani kwa kumtabeli askari shilingi milioni 1.8 akidai anamuzia hadithi kumbe fake
endo omonya nyimbo ne nalire nibo gaigarende onekina tuganye kigoja kwenda nalire 1.8 ekar moswati amatete na yango kone rinde keginga lakini rinde kingi alengo nera kamone liembeo igo bana nenda mangana ya anare girase tali abuoke ga mangana ya ni ga girase oje no mozikali ga koliewa aya ningi otali ewe ande gazeti ya Taifa Leo nimegedena Wapemba kupewa vitambulisho Wapemba kupewa vitambulisho mbarana baro bagojikwewe vitambulisho byabo bagojikwewe vitambulisho asenzi ya Kenya rende barore nambara byaba bagojikwewa vitambulisho hivi. Wapemba bwani watarajiwa kupokea vitambulisho vya kitaifa baada ya wiki 2. Wana baromba chikonyora vitambulisho hivyo wiki bere chire bosio ayundo jina ramore gerasi gazeti ya Taifa Leo aseditko uliare kunde ndindona Haji kuamua hatima ya Matiang'i. Haji ikuamua hatima ya Matiang'i. Bwana DBB asema atatoa mwelekeo ikiwa waziri huyo wa zamani atastakiwa. Bwana Haji ne robade wa muzi na yaya ajukwana na yaya Matiang'i. Na hata kile kustaki usebano yaya ni gale free man. Ayiboni ni garasa maoko ya Haji. Jersey yazidi makali yake. Ikirabu ya Chelsea ni okiendeza ukarabu ya wamefunzu kwa mechi za robo finali ligi kuu. Iyo na kero kiniendeza ukarabu ya asense meli ya ligi. Ayo na rondo jara gazeti ya Taifa Leo. Ekaridi gazeti ya Taifa Leo orole Raila na Ruto na obachorira babatangani. Kilo mundura babe gateke nikiaye. Tengo te abale ne bijani yebwate 1000 words na bogodi kwara na K ebijenga kirega ayundo jenaro amurekeira asega seti ya Taifa Leo na Ruto ajipanga kukabiliana na Raila nanya gose bona yunaro diswale bakenya bakwebuna rende na Kiruto ebangire kukabiliana na Raila karo Raila nera kagire kuru enkwana yaye ritko uliarero asenjira ya bena hindo chinarara sensemo ya magaseti ritkorero mwanju moreria bono egento korangirina enyorere ko biya iri bwanjete ndubade gaseti ya The Standard ndubade gaseti ya The Star ndubade gaseti ya The People Day ndubade gaseti ya Daily Nation ndubade gaseti ya Taifa Leo ndubade gaseti nyinge ndubade education eliora anje gosoma bono nabo kwenyorera libaga na yabwe somera sobogale endo mayana ngakiense genda takwenda bosie katubanyete eketure likibikuru asegeti kya Gusii Stadium anekero mugavana Paulo Simbara de kwena no roboti ruabene igoro ya Marieta avec Medina Marieta rero nelina bantu lera koreta bending bills jiri roboti ya kudirisi na rende na bali ba korete gasiembe mede bali ba surprise no madana na surprise oxygen kwa jita surprise oxygen bono lero na ba was sure kubene ndoje na GTV jibe kira ali sensemo yeronda about ya capital karone titali mara kwa bananya tene bintu bya roberi kabisa abantu bali banya marambe bona yatonya ko sali transport ina ngochore Gusii Stadium mekiara anarmo gavana okobegere TV nyamaramba abo wana no gosokali korike ba ukia bwango burugera ibinto jinsi yaga bono mago sio kalia omayego ika ororengi kegenderete na liora abgati ensense meri ya nyamaje bantu banyamaje ngo kamurigererie merobiringa kyekogendera ogembo daraja 2 daraja 2 moinana mo ikalende murigererie TV nebekiralia capital and about marani Nyamarambe Kenyanyama Simba mpaka Sundeka ono rende ko muigwete na bantu babo njali genda Sundeka TV neroro murigerina ngakitata mbarabya basa brighton mbeo amuranyore birasi bya izidi asemole mbira era amuranyore na office ya yomo MC teraera office yomo governor teraera rero cyo debrende na ngo tagete kuria bese yeserikali ono ntamanyena ababe mbeo uranyore mbaka netunge mbachikoirani osemba kwarte bugazi yabo kera mbata kete bakoro jibasi yabo ande bono ahina atokanyete tumanye kumanya siri tukurere kurete anda sense meri ende yomutimoko agingoirana ngotenga kitoko genda gujibosio enero Ndizi TV bwansu bomo Gusii Ndizi TV ubwansu bwomo Gusii
Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene negokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigotore nekerenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic abwoba beire asobu bwenyobo wetani myake merongibire inse yumunagitali obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire noburwalia bw'amaryogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya finonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye chiekerero asobo bwenia bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitali babwate nigo bali nobumanyo bonene bw'emyaka menge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagotoka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagotoka Capital Hotel Imeyomuchie Okisi. Rituko ria Jumanne batoka New Star Hotel Asumuchokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagotoka Nyamira Hotel Imeyumuchu Nyamira na boigo batoka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagotoka Geostar Sirare Asamange bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic asobo bwenia bwegenire. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room number G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Twaijanire kuraria ogokwa kwa Bopes ugiosi barongo numwana unyagusira David barongo masagege na sibia nyanduko nigaro mugaka Jacqueline Nyaboke nise David James na Nyagechanga noyo mwabo Esther Ndemo nyagusira Pamela Ruth Maureen Karo Patrick Bama Beatrice na Robina abaisemo kengamo na nyagusira Umare Dr. Maturwe nyagusira Sakaria Sagero Makori Gabriel nyagusira Mochere Ezekiel Pastor Masagege Waro Isaac Mogere Kennedy Patrick Ogios USA Pastor Kirungo USA na Obole abangina mokeni gobale Miriam Agnes Florence Perisi Cherida Dorika Rebecca Yunuke Malikia Olfa Mora Jane Mayomi na Kemto no moiwa unyagusira Abel Maangi Mugaka Arun
Witange, Asumo kutoka Canada, Mackenzie, Jones, Ndemo, Rusila, Naum, Marisera, Esther, Mukaya, Isaya na Nyaoga. Vamwe abo Enli, Rumumba, Marunga, Jomo, Kengere, Nduso, Mugambi, Juma, Chief, Kerongo, Nyabuto, Mtumishi Bosire, Murara, Umoyo, Jessica USA, Dr. Ikonge USA, Adolf, Delvin USA, Divina USA na Honorable Chavet Nyakundi, Yorumo Bungo Kitutu Jache North. No mochokoro Nyagusira Silvanu Silvato, Nyagusira Yusafia Nyagechanga, Paul Ongesa, Serina, Mbera, Mara, Abale Nyagusira Vitengo, Rovina Banchiri, Nyambaliga, Mombo, Mungina na Makuoro. Wakaba murabamu abo nigo bale Lispa, Sharoni na Roda. Mwana Nyagusira Wilfred Mbongi na Mirka Kerubo. Mokoyo ya John, Lilian, Nyatichi, Kennedy, Charles, Kefa, Otuoli na Nyamwea. Nigali semo ya Nyanumba. Nigali semoke Adrien, Davidi, Brandon, Fred, Shaban, Emily, Kwamboka, Masagege, Leonida USA, Nyaboke USA na Ayuma. Nsokoro ya Sasha, Mugambi, Pati na Pamela. Narusuwe nkendu ya Race Course Eldoret Alhamisi itariki kiando mutinyo gatatu mwaka wigabwechiri 2023. Kwani wakwaye nkobe litukulia ichuma asenka yaye Wegesa Village Rogongo Sub Location Nyamaji Sub County Kisii County. Ndubune kitaseni kia Ndizi Television tuwatumire ngora ya itu jia senka ya Nyagusira. Aye n'umugendi yavuye pikipiki na nigutegetea maguta y'ishiringi kiri wibere abosa ase offer iguchikoera kitariki 34 cy'umutenyo gatatu kuruwa si company ya Car in General bono ika ase company ye ibwatu bumanyi ubunge asamangana y'ipikipiki kigari n'ibyuma byabo ibyoratwaro kwegena asibire yetaneri muriuka rigucha sibirengero byabo Car in General abanigo bakodia chipikipiki cha TVS chituktu lawn mowers ichuchikuturo bunyansi jigenereta chigutumikaze chiabisi na bwigose chinyagetari nechi spare parts chabo boigo mbabu digitairi chichipikipiki nechigali chi oil cho korere service mbabu garage yoko barira chigari n'abarosia bari n'ubumanyi bunene ngokonya bari abaguri babo go process logbook nechi number plate nkorwa bari warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase engine ye tuk-tuk na boigo chital cha MRF onda kwensi wadana abatambe abakonyara services cheito eite bigibigi chituk-tuk chiko techi spares abakonyara nyore seli golia raisi edile discounted and on says town ichiga kere pigipigi yokugura nigego chane chi helmet ibere chi reflector vest ibere a license holder yemo insurance a toolkit yemo ni warrant y'umwaka yomo nigo bari mijumu chukisi ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii Sotik gusoba kiresime ase namba enotisano ibere isato enotisano ibere isato isano nemo inye ibere isano no isato kianda gose enotisano ibere kianda isano no ibere isano no isato Car in General power for better living. Chinga kichiabono nigo chiganitie obumanyi bw'ebirenko by'igoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikozi chiria bagosomia chibwate chiro erike ase college ye bwegere chikozi buna computerized secretarial IC3 computer courses web design and computer programming video editing and sound production CCTV installation keyboard and piano, AutoCAD na Archicad. Nkwegelia bari boigo, QuickBooks, Sage, gose Pastel na boigo, Information Communication Technology, nechinde chinyinge. Nigo babuate chi intake, omutinyo January, May na September, kiro mwaka. Boigo, mbabuate intake ya IC3, kire Jumatatu. Okwerikia nigo ganirie, result slip ya KCSE, ekeba
Kipande gose waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi ni gobare Uhuru Plaza, Irongoria Gatato. Nechi Sagichinde, Injiribuna, Keroka Otange Building. Imeyomo Chibuogembo, ni gobagotoka Asamagacho, Awakenya pamoja sako. Suneka Dennis Hardware Building, Nyakoe, Angena Nyakoe Main Junction, Nabugo Nyamira ase nyumba ya Timi Building. Nabuko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere isato, isane noti, isano na noti, isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imiyumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis boyo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito kero montachi obisi to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo gorba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Miabono mwanyu muri ondi Steven na gotwere ne kura sense meri ndi studio kronga nyete wakili one ankoni family osenjerale go josengo chare ikere na ntebia Brighton na metena alinga kamati elia pending bills as county Kisii ani tukula leo na libawo jukwena na robot na mbaya na to robot lakini nde abranyo bintu mbire bakora akora bike consultation ni bintu binde magaba na tara bwatoka gikora mugere ni robot ruju kurwato kujinsa isano kujakira ajinsa no ibirija bono baso go siri tukula leo enkonte bia ngo confirm rero na kalenjira goja ntogendere ngonte biale go senjirale goje kiara na ngakresi mi aburi tangani onte ibuna ngora akora bale consultation ya sinini ikiari guru yamangana ya robot ruju kurwato kurwa pending bills ya siri tukula leo kuma jumalia lakini ntoko kira ikatogendera manaye etuske gochi bosi kuma ni na kubodi litangani na osendi kankubodi boli bono ditura bora nandi naki hayoroje ngane ngakyoyi ngakyirete ngane rere gochi wasi oliwa no mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbara tigoro ya pending bills onyorabuna abantu nkodera bane batena gafana onyoru wakana pending bills rwenda gafana era gatena ya guikatora akorobo tukitora manyana mpara byaba bakare go supply embeo mugabana okorire amangana ayo botuki bono okorire ekera korire na kabike task force kabali kaligereria mangana task ya ligereria mangana pending bills bono ya letro roboti oroje kubato kulitiko kolengana naye inga kibirengere biao karunge birengere biao kartoka nyite kwa akiri gosengo chara sima bia boniga kinna debna ngora ligereria mangana ayo kana na lenga se kamati eyo ya pending bills count pending bills report bono kolengana naye ko kubodi manjubu nga kyoroche ngane ye ya count pending bills
report yiyo gosoki uritiko riare na bukure kerengere kiao on the bina ayoro jembiye pending bill sikian to kagere no mugabana na te buna ni yiyo boko gosa okogosa gochia saba Kenya gochia saba Gusii abantu bakanyete sana bakanyena ngoyero gosa Brian Beo medekero monda gosa Brian Beo oni no monda konelie Beo kabisa ngoyogerete aba Kenya bachandike oroje na miradi tirachaka useto zebena ngoyogerete Gusii chandike oroje miradi tirachaka buye igo ase county ya Kisii ngoyogerete abantu bachandike ngoyogote abuna na gaje de school tagaje no ne school no ni ba utaire dio no magena mo janga to je dio ngoyogote na jibara na gaje de ngoyogote na gosene nyomba ya omo mziume taba mziemba bwade jigward offices ngoyogote na gaje to je tagaje jibara je county ngoyogote abune gesima ngia kunyetwe korinda abantu bakwenda roje maitando baro konya bakwenda roje kira lituke gesima da ngia kunyetwe no na sense me yore ona kina bakonyana na bakonyorana egesima ngekalikire na ngerikire na asenale kechorire osase nare gesima kia roswe lakini bono majeta iyo ikobona rero mubava nangu cyari bwasiyuri amangana ayo asenjira ya bene nindoje esami ouya awdena good morning no ali yomro video aenda kombwatia bono mambi ugenda ndomere ujumbe yao wetira sena mbera siskini ya gora bumwa jumwe na kondigerete bono mambia onde bina kia roje oroboti roje wasiyuri guri tukolia rero no mugabana bwe county ya Kisii ngomo zirore ne bono batere inze basyo abana taje biseme goma edengo de abana mutajemege kabisa kubona rero abantu mbare bakorera kabisa batena yaya binto bya turubani gaye ngange berengere byao ekarona kodikira so mutanda abo wetira senamba era siskini yake ngo bordina haye oroje oroboti rogosoki rwarero count bending bills report indwaro re yikeria yaitanga jiwigibere jetire endwaro jo mugabana ga kargosoki kadana ajigostu waka ase county ya Kisii ebare wetani eriweyemo kimisato aba babere bakora igibese cyeserekali mondu mete go tariko kora meremo kira kinini gakora ikibese cyeserekali abande kara bajandegete igo gibese ligejero kore kwenende omondo hono ke omondo konyorana abande go sembale bakwetera kigibese inko soka cyarenge ngore kora igibese ono jabanta aberu moja eru moja 300 usikobegera kiro mondo rendo ukori jibese inse pin 40 totebe usigwaka times jibese jina bakonyona jibese ijya chire gesara jibese chokonyona chia sukire mono kero konyona bantu mondo akori jibese jo bantu tebe na mondo akori jibese kire motienyi yani mondo ori jibese bosata kore diemeremo ase ense ya Kenya ikobono roje ine county ya Kisii gobon jibasere ngachikare gosira ase jibasere ngachikare gosira ase ezengima abantaba ngoyo bono ngoyo ugereta aba bakabobizi ekato kote abana kiromonto ni kiromonto mobekere aba bandabe bare 1300 kero bare 1300 abona totebe gosi workers kiromonto akori 40 kira rende kiromoti totebe 40000 totebe bandabe bare 1300 bono kiromonto tuta akori 40000 gotokonyora na jibese jigo sirase county ya Kisii konya ne jibese nyingi ejibano mugabana bwe county okisi atebere na yaya oikatochiranie ekalochiranie nalio bintu biragendere no njinga kita turanyora mariogo nonye ne turanyora no mariogo ase ogomotienyi korengane producer yanene konte biali igobono abantu gusiritu arengange 52 million igo mae gwaka ase miaka 10 ekero gwaka ase miaka 10 go chibese ngoro jitu asiririe ekero 52 million igo ino motienyi igo bono roje tebi omwaka omogima irenga tu asiririe ikiagero roje igo chibese ne nyinge togosiria asense igo chibese ne nyinge togosiria chigo swasa magoko y'abantu bari batara ani mondo mete totebera karo gwakanwe bese Joshua karo toteba monte kara gwakanwe bese ne lina ngwakanwa ale korengana ne gasi eri akora lakini bono yamanyiro rodo kana na omonto oyo na ro tariko kore gasi lakini wakanu jibese bono ngoro je otakere kubwato ejigo 52 million Joshua 52 million jino mondo 52 million omondo ino motienyi bono tumai waka ase miaka 10 eji 520 million
chiasirire asense ya Kenya igo almost 500 asense Gusii igo chibese china cyari kwagaja nonye super highway yase mo cyobo songo lakini abande bari kobeka chibese cyumo igo twabekira list 40,000 omonto ari gwakano abatotena ghost workers abanyarete bagotoka korangana robot rwa sogete wiki eri kotukanyete pending ministry ko liarero igo tonyorena twatera abantu 1300 etobekere omonto ari gwakano 40,000 kilomotienyi tumenye konyorego kilomotienyi abantu aberu 1300 abantu bempeo chigost worker niko bare konyora 52 million chigosoka bolina 52 million 52 million 52 million bono akange miaka 10 etotena abantu abane miaka 10 babe the devolution ya babe igoro je inteko 520 million was a billion Joshua ngakira abo sekira abo sene billion 5.2 billion ine mekerdo wakere miaka 10 ekerdo wakere miaka 10 igona bokorona chiba santo bargo bono umugabana ojire atete goteana goikako robo kabarabo abane ko momojibale badana yaya oikaka ni chibese ejo abane kote abana yaya na 3 chiko lakini litukulia ngwasio liale aso atudebi robot urban igona kina ko bodu majumole robot ruao osebirenga bya mbiri bebi ekatoka nyito mugabana we county ya Kisii ato account banning bill reports na teba muna lituko lilia mwera na aba pastor alia sege dikia usi stadium na teba leo tutajionea maajabu ngonya koradora ya Musa tuzibayana ya Musa tuyana ya Firauni igoli tukole lero nekagere buna amangana na makongu orobodi rujuko bwato kule na boru wasiuri amangana makongu aberika akorka na se county ya Kisii ngotoko moji asa mangana ya aberika akorka gurma neji contractor no yoroko ba tender ngobon toko moji maderi boli riusu nyuko ko ntokusu nyuko nyali jibu ngotoko moji no yo aitwe gazi akore ne contract data korte buya no yo mwete gazi usingo ba liete chibese nero mete na bonyona na bale ba etwe chibese lakini ba kore gazi embeo eto tebana no bonyona na kero tukule na bonyona ni nyomba kete debire nerete ose egesimangi akunye to so teben senzi to debo se marani to debo se gegogi to debo se nturwa alia abune wodieli ya Masige West tote masige east ali osege simangia ngia kajitu ngia kunyetu masimba osege su osege kiamo kama osenya cheki osandonzi osege tutu Kisii centro kitutu centro lakini nkeyo lakini karugia kiri na chibese njia sogete na ndo mo contractor na yetu chibese bono ngotoko moji ne mo na ndine chiko banga 60 ange 60 million 6 billion oino miaka 10 roja abantu chibese tu asiriri eyo kwagaja ji highway ji bosonga oigore ji para okore ni tanga factory ji agajire lakini abantu babeka ebese ya mobuko bono lakini akobo no manjumori na ayoroje yerego to mekerengere kya ogwetera se namba ira siskini ayurabu onte bina ngakyoroja mangana banning bills ya ani mangana banning bills rero mugavana angwasio liale rero boronge ngwasio liale ngwasio liale boronge emambia ya aboniga tebye nabogo to tebya onte bina ngakyayoroje nara odume SMS ya ngonye somande ekeronoje na oyona ro kirisi ngonye somande asinjira ya bene kabisa ngonye rande bano gendera ontomera uchumbe ya wante ngakyoroje na mangana account banning bills ngoligere liwali litko lialero ngakyoroje robot rwasoki ubene ndori ruya ndore ndubwate kenere ndeke romuga vana irwe bono mbali bago jikoyi bali konye bago tokorera igasi yembeo tenda ligere bali konye mbali ba contractors mbara ali bono konye bago tiari ndi ntwara na ikyombiga contractors konye ngungusana na bali na nero myakero batene nidio bono lero torena abana barabwo ngakiko konye ngo korabali mirimo yawe ayibona to jikorigeri asenjira ya bene buya sana nindoje abande mbanda tutumaje SMS yaba studio nindoje ga msuba ya jara dakira kiri musuba wa Kisii ade ano alime yomoroberio ade no tolime abegete omurirabu kabisa ade niko ndani ya show kama kawaida genda ko bamo na inche asemambi yaboni yene no TV bwansu bomagusi ekero otojiko rigere dina na lya ndata korakana ana lya jokorakana sigetike usistani mugekoraga chinsa isano ibere chabono mobaso Joseph Joti ade ano alime yomoroberio ade ana mangana pending bills Brighton ga kibuna bando ba Brighton mbeo
tiga bono bali embe iyo ekiagera anigo baireniri county ya Kisii maega gaki tiga toe omugavana amagoko ekiagera nigo atwasioreri ali agendete gukorekana ase county ya Kisii oyo nchoti okurwe birengere byaye ase mambi ya boni mbia mona ase birengere byago kero kwarure birengere byao ngalo korona habio nami adena bwakire bya Ndizi TV mbia mono mbia etokanyete oroboti injenguru nyamache ni gonganyete oroboti rwa ghost contractors oya gatane ni ghost contractors ikiagere keraro monda takore die mirimo yabune contractor oyebone ghost contractor no more oyo akorona habio nami atane etokanyete oroboti rwa ghost that ghost workers yari ghost contractors erabe abi onami adena abu ghost contractors ena maene maete bono igo naba maete mondo yene ghost contract gyarni gate kuri chipesa takoredi emeremo ase county ya Kisii mokwabuga adena bwakire bya Ndizi TV mbya mona siri bodi rieli tuko kwa bodi riwetera sense meye gake mugavana tigasiori una nereka bwato maboko tokonya tigatomosire bali bakoma cy'umugavana mbali batabwati obosera obuya nande barorekanire buna barabuo nabo barabe abairi babo nabo baetwe emirimo yembeo okay mokwabuga de no korana rende bali bakoma cy'umugavana ena yambobe mbali abairi babo baetwe emirimo yigasi yembeo se contractors yembeo Walter Cynthia Walter adena bwakire bya Ndizi TV Ndizi TV ni kiboko yetu mbuya mono asense meyo erakaro kwanda mangana mandamano adena bono inje ngosi rande raira okaboko tiga asugume serikali kiagara terochi ngiokora yateberere konya kobwata abakoli emirimo bali barenge ase serikali ya Jubilee oyinsintia era dena ya raira tigagenda mandamano kabisa asugume serikali ya Kenya kwanza mbuya mono onkeli moreka adena bwakire bya Ndizi TV kiboko yetu mbuya mono umugavana bwa county ya Kisii mbuyale tiga asugume abantu mpaka omwerio kila mtu apepe msalaba wake ekero ale gukora ibintu ebi ntuntu arenge ororo adena ga contractors bali bagutokana niko bakora tiga siembeo aja wasukumwe mpaka mwisho ekiagera mbarenge ororo ase amangana yo Agnes Nyakina otabuna mbuya mono ase umuroberi bw'Ensakia Brighton na Joshua gaki ekero abantu aba bari kuri yemeremo nigo barenge ko wegwa ose nigo bari kurwa maki tiga emeroberio ebwati gubuya mpaka ori kuri kibese ejo teba no contractor bieka oko rigererigwa korende mpaka ori bwena the tenders Agnes Nyakina rao diana mpaka bali bana the tenders mbatakire bamurekwe babwatwiwe abobisa because abobisa mbari be serikali oranyore na mbaena nete ebinto oseba bayetedi ngakdorate bededi maiga meto montonaro wetio kabako kwa maiga so murango maiga oye tenda lika barko bwati channel chingia yanyorana mbara kora buna etakere korigereriwa Alex Trino Antonio bwakire bya Ndizi TV ense yegaki nigo erense yobokurumi ondeta yo karemuya etoko bugana onde nare ora konyense kolende bonzi nigo babwikaine asensema ya Simba tigatomoe amagoro tore use county ya Kisii nebwe kanechi county chinde chiri chagenderere kimagendero oyo agorugana Alexton Antonio adeana lende tigatoe Simba amagoro twene gina use county ya itongo bwenerere ji county chinde echiri chia atire ojibosio enaragona Alfred Onsinyi adeana bwakire bya Ndizi TV gaki Simba tiga akoremeremo ekiagerero netaya ekumurika mpaka ekumurika mpaka elieteli enyaro korana minurikana Alfred Onsinyi adeana yo Simba netaye kumulika mpaka nyaro igobona imemulika mpaka imeona giza yarenge ase igesu yarenge ase ya contractors amosi ateka adena bwakire bya Ndizi TV eyenero emambia engia Ndizi TV enobwansu bomagusi asensemo ya pending bills gaki konyora abaibi batonyure amanyinga batukorere county ya Kisii Simba no moremu Simba ne Simba tigamureke kabisa abaibi barabutiga bagundere echera
amuzi atena bai barabuti kabagundere chara kabisa tata gedina abai gumorembe onde bwenzi oyo orebirengererio biaye ani oyugi atena bwakire bya Ndizi TV ga kiti gatukanye robot uruko bwatuku nigoro kare robo sok sana igo abanta bange konye nigo bakori chibese cheito batari gotokorera kende kyonsi abaye abantu bakuru birangire byabo bya sana abatena rero ndero itimbo lya gongire azegi county ya Kisii igobona diga abantu batingwe mbakenda abantu batingwe mbakenda rende ngakito kare gokora hata diga abantu batingwe mbaka enda henara wadana people ya siekirwe korwa roro people will learn a lesson oyona rogo krizi ero ndisibu akire buya akuro igaraganga ya siekirwe korwa aroro people will learn a lesson rogo krizi tumetero statement ya utinda nyora buya lakini naboko nyetuma nanye konye nyora buya simambi ya aboniga Joshua Mukaya thena bwa kire buya Ndizi TV aki tigatonyore abarai buna simba etaya ekomoreka yamurekire asamatuka mage asoire narira abantu bakomojina tarakora hasi ekorende niga komoreka ara rekebisha ebinto biri bya tandanede okorekana n'umugabana omukoro bwe county ya Kisii James Onkwae ebinto byaye mbyarenge buya igotiga simba amureke kabisa Joshua gotebona na tigo yonda amureke kabisa simba amureke ekoma chikorana binto byo mugabana omukoro mbyaye renge buya ase county ya Kisii embuye kabisa Sarome Onyoni adena ga kitiga tudiga siasa to mugabana chinguru akolemeremo unachoredwe niga achoredwe arakabishe county ya Kisii noone kara mangana pending bills yune renjera ya moyo kulina ki ebinto bie county bia sirire na ndaro renga ki akobikonya elinde bichiko konya abantu bomochie o county ya Kisii mbiamono Sarome asese besi yao endate kutuma ujase mambi yabone umwanju muliria tiangu inyori goro yo ruenyi ngenda sese merinde studio ende karongo kanya onda untumera SMS ya karongo boreduna ae birenkere bya umbiri biebi akarutokanyete amangana account pending bills report ekara tokanye the count pending bills report ekobwato kwa litukura no mugavana bwe county ya Kisii bauro simbara diekoraga chinsa isano ibere cyabono mbaso tenda kwera sense meri yo ruenyi omwanju muringe okoronyo oro ruenyi bono mambia mune producer abekira abo ase screen yao igendo okora nintakitonyore 10000 lase mambia boni obe komo bugo owungware kabisa otena arero nitakupiga nikuribe meteka kwanyore chibese goiko owungware kabisa meteka robwate no ene jiri buko mabugo aibono ne bazu aibono ne basenga aibono nabogo tara kabisa no tajenya no taja ene taikun no tajenya yo mondo komate lakini tajenya yo mondo yoda bwati chibese yoda bwati chibese ndio korari tukoli tambe lakini dende tianda kwera sense meiripa na M-Pesa business number 88090 was the number in the business number okobeka 888090 account name beka Ndizi NDIZI kwa bekire kwa bekire bwe wone ngete kwa tebana na amount inda diobeke miya mo inda diobeke wetani miya mo ni konta diobeke miya mo ekiaru sikobeka chimibere obikobeka chimisato sikobeke elibwe yamo nigo edro yane kare ko rwa buni ko barubuna emia yoni konta diobeke emia mo amount ne miya mo wegira sensema ya amount beke mia atorika chinyinge beke mia beke ya mo 00 abugo abekire buya sana bali muri kamwishi mera ngojera ngore kyara muri kamwishi ngo irere kakobata aninda ketonyo 10000 meto isikonyo 10000 aboko rusiri busato meto konyo tabone ngo koranyo ore simi aboko rajiri busato jirubunye abakonyo ora simi ngiye smartphone yono wegira sensema yo bono bata babatire meto ko jabe karwa batire eko debere bin ekosaba bin nziri yako siri yako wabekire bono tuma karwa tumire ndi akoro teri message yabona bono umeshiriki bono ganya edrekoru lakini okoganya kwao ganya kobeka chintunda chinyinge ebwebwere 10000 asimambia bone ekero weekly ekoba 200000 nebeze nyinge sana umaete gona boko mento goreke ginga komenda jiba singe gukure kiginga goso enda sigeta ana bakonyore kiginga na 106000 asina rora nyore kiginga giega ejigo digara igoro 40 ogitere mete kiginga na bakonyore na 150 na bakonyore kiginga na 150 wiki na bakonyore 200 korugaiga
ogore keginga ojoden kai ekene keginga egen ndizi yangorete kegingege wedere shiringi miem wenda gutuma lakini asema mbia bone nkwando mondo 10,000 erinde nere ewere asuke ojibosi twenda sensa merinde studio to kwirana twenda gusoma SMS chene karonga nyedena kwa kirna lakini ataigedi ina odeuna nere nare ngoyo ma sensa meye ya account pending bills asibari kuri korobotyo mbaenda bakalika sense media Mombasa bano bakaroreta bono bakorobotuki bagachunguza sana bakamanya ngokorte gasi mbeo bakabori abantu igono arengo yomo bwa bali barenga se panel iyo yare kurigeria mangana pending bills akaraje abongo teina njirare gocha ustai gocha katukura na sintunde iyo ya kabere yo gokorro morobeli yo asemambi yabone kunende ngora sukumatore etore nanga kigwa tumira SMS ya asemambi yabone tuskene on Ndizi TV bwansu kwa Gusii. Ndizi TV ubwansu bwo Gusii. Alright, asante sana umwenchumu liko na Ndizi TV. Somo rwechinge kirutu kolia robuna botambe tigankwali nsanga mange tokuwa na mange. Kwa tangoro kwa tereka buna ige tinginye kinga? Kinga ini. Kiriyo bondi kyagache murego twagasaye mwaye. Embura kyego tugasaye mwaye. Tingigikero cy'umu Gusii no murobyo bw'igikoro cy'umu Gusii. Uyuri nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umu Gusii. Chingenjo chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga. Rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa se cyombe kya risiriye gosine ndagara yabande ombonto ndebwensi nonya no omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenga kurinda umwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'iki Gusii iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho moseri iriyeta rindagoroku nyakiaye no muntu ore gokore gas ne chinguru cyaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose bibya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuwareko tebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekeroko teba abasungu abayindi twari tariki nere kira ritukulia Alhamisi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia Juma chinsa isano na ibiri mejideke 15 chia mugaso Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyomba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Orogendo wichi kilomita chintambe nigoro tagito kweroberia utarachaka bwiariganiye kigima elio kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesabaria yobonchoria nigo tokuriria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo eyekorete ngeria yakira lituko bono
Frida Kirubo nigari asisabaria yogo korentera abantu balia bachagete kurwense bakalemereria esabari yobonchereria no murubiri koretwa asore nigitaseni kia Ndizi TV kira litukolia Alhamisi ensa eyemone nusu ya marogoba astogotalira abonchereri a imenesiko yorogongorwa Gusii twasangana barabuo esabari yabo ase obonchereria ngaiba chakerete mbitambukiro kiba imukiri asokwene kibunangu kini bale obonchereri bwabo nabo igokwa egendereria ase kira lituko Umerana nere kirari tukoli Alhamisi enseye muninsu ya marokoba na boigo moiroro rituko ya Jumatatu chinsa isanu na ibere cha mogaso asumurubiriyo wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV. Esukuru yokwegelio Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mbuli yabuna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwako mugima aborukia babo nigo banjire nikiumbe kiliye gikurigera yubusera buburundi bw'Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asense mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime yorogonguru Gusii asebali ime yumuchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Kero muntu nabwato muganoye kurweibolitwe goikasa ikireboniga kurenden kero igentekemo kebwatana numugano yomo guchesu mugano kabiri negentekyo no umurigeria nigoganitiko gure binto byogutumeka bwo usikohonia natumanyitia suragure asobonge bono Ouru Superstores nigo bakonia kirigento kiliyuganitie aseriguriria kebosani Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera temuskari omochere amafuta chingeni icumbi chichuyus ebisuguti amabere na maji yukonywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti tissue paper emeito ebitabu ebirugu by'iki plastic n'ekitangi cy'ukubikira amaje igati y'ibintu binde binge asebali bakwagacha timokumya ekiagera nigo bakonia iron rods chonzi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ubwaka kinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuyo nabokubeke oda yawo kurwandonsi enseweta mona bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akiri simi amete no akiruru na bwatobo maene bwaena ngo konywa rebintu nigo ngo imukichio de chisyabo na basi chikesha bita babarikera nande na make sure eoderi naenana customer manya nori gete odo koririki obye nabongo bwakera back na matebi nanyora yoda yao nanyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebintu byabo bakoririki babinyorire Ouru Superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza auna butobwati chi customer wita bange mono chigari chitongo anda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chochioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers.
We'll give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na Boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na Bogwa Kisimi asichina mbichi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Twaijanire kuraria ugukua kwa Bobes Ugiosi Barongo numwana unyagusira David Barongo Masagege na Sibia Nyanduko nigaro mugaka Jacqueline Nyaboke nise David James na Nyagechanga nuyo mwabo Esther Ndemo nyagusira Pamela Ruth Molin Karo Patrick Bama Beatrice na Robina abaisemo kengamo na nyagusira Umale Dr. Maturwe nyagusira Sakalia Sagero Makori Gabriel nyagusira Mochere Ezekiel Pastor Masagege Waro Isaac Mogere Kennedy Patrick Ogios USA Pastor Kirongo USA na Opole abangina mokeni gobale Miriam Agnes Florence Perisi Cherida Dorika Rebecca Yunuke Malikia Olfa Mora Jane Mayomi na Kemunto Nomoiwa onyagusira Abel Maangi Mugaka Arun Witange Asumo kutoka Canada Mackenzie, Jones, Ndemo, Rusila, Naum, Marisera, Esther, Mokaya, Isaya na Nyaoga. Vamu abo Enli, Rumumba, Marunga, Jomo, Kengere, Nduso, Mugambi, Juma, Chief, Kerongo, Nyabuto, Mtumishi Bosire, Murara, Umoyo, Jessica USA, Dr. Ikonge USA, Adolf, Delvin USA, Divina USA na Honorable Chavet Nyakundi, Yorumo Bungo Kitutu Jache North. No mochokoro nyagusira Silvanus Silvato, nyagusira Yusafia Nyagechanga, Paul Ongesa, Serina, Mbera, Mara, abale nyagusira Vitengo, Rovina, Banchiri, Nyambaliga, Mombo, Mongina na Makuoro. Wakaba murabamu abo nigo bale Lispa, Sharoni na Roda. Mwana nyagusira Wilfred Ombongi na Mirika Kerugo. Mokoyo John, Lilian, Nyatichi, Kennedy, Charles, Kefa, Otuoli na Nyamweya. Nigali semo ya Nyanumba. Nigali semoke Adrien, David, Brandon, Fred, Shaban, Emily, Kwamboka, Masagege, Leonida USA, Nyaboke USA na Ayuma. Nsokoro ya Sasha, Mugambi, Pati na Pamela. Narusuwe nkendu ya Race Course Eldoret Alhamisi itariki kiando mutinyo gatatu mwaka wigabwechiri 2023. Kwani wakwaye nkobe litukulia ichuma asenka yaye Woigasa Village Rogongo Sub Location Nyamaje Sub County Kisii County. Ndubune gitaseni Kiandis Television tuatumire ngora ya itu ya senka ya Nyagusira. Jane, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers,
wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Makori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbona wana mwanju muri Ndizi TV kana ndo bwadi asemambe yaboniga sumuru Ensakia bona mambia no turna Joshua utakone kuna mayo gine chipicha gojira senjira bene no ala sense media studio twachikora koro bonjo ribo bero to nande twire nda sense media studio nyira ninko bore tubuna aye birengere byambiri bigu se expectation chao njirije kubatukana no roboti ro kubatu guru account pending bills report ro kubatu guru tukura se account ya Kisii mugabana Paulo Simbara atini gadena rero ngoro bwatu kale roko chaka gose koraga chinsa isano na ibere cyabano baso ngo yari ngoro bwatu kasinjira yabena se mambi yabona ro ntomere text mbolina ne rasmangi jembo ikasi getikia usi stadium yoni gante ini gara sense media Nyamarambe ya atari rasmo iki kiaro mugabana narare dibna asinale babege de GTV ayo korora bona endo korana kore nako genda mugondo buruga ke gajinza isano ne zastaiga soka go Nyamarambe kiara kerondo Nyamarambe ne bekiro oenda Nyamaramba na poko nyorase bono babege te screen kabisa na ayo rore na maene no monto hetu contract yo kwa Nyamaramba buno ene jiro no ene virasi bezi diabu naro se list nere ne ghost contractor osera na akorde mirimo ya bene gati asijin sema jiri abantu bajukorire gose mugavana ya bekire bina go ikantu bajukorire live gojikoba Nyamaje Ugembo daraja 2 era about capital Marani Nyamarambe Kenyenya Masimba na Suneka abona banza no mugoso kalia murigererie sensemo ya kabisa kendo Nyamaja abuno Ugembo daraja 2 yingitu cha South ekaroto kwenda ali capital iyo nyari bali chache Marani abungitu cha South North ekaroto kwenda Nyamarambe iyo South Mugirango ekaroto kwenda Kenyenya I think Kenyeni gerebo machoge burabu ekaroto kwenda Masimba iyo Masimba enyari bali Masaba ekaroto kwenda Suneka igobo njali ubona abantu bonsi more were represented erongo manyamore kene ngakia abantu baetu miremo mba korete gose mba eba turubanetie ebinta se county ya Kisii mbari bantu merije SMS yabo gangenda tukugora ekaromba na baboli na rende karamoroche na inu nkwaneye egochikwena ndituko liale rogoro ya pending bills abantu mbarani contractors mba teba buna haya tuanyori waka nuchibese tuachibese cheto nini lakini mbara batumira kijumbe cyabo ngo igora kire cyama nayo kikararwana ali tukarambaka abandi bakarangeri na yaya arangira ni kabisa yanda roge SMS ino gaiga se mambi yaboniga narega saro monyoni adana bakire Ndizi TV egera kitokanyererete ikiagera na kitokanyererete ikiagera emambi yaboniga tuwato tebirina ngo robot urunkwena ndrole yona tukanyerete torena ingole contractor omonyene okorete miremo gose ningo utakorete miremo iyo saro monyoni ogoteba boigo ekarongo sukabo sige ganara ogweroka twin ya Nyabike agoteba ine twin ya Nyabike agotena bwa kirobya Ndizi TV gaki enze ya Kenya igendo Kenya irani maega nobo kurumi
Simba netaye genta gwendete kurwania nobo kurumi korende mbaro baendete komomochia na tarakora kende ekero agendete kurwania obokurumi tiga gakia basiori tumanye borongi ine twin ekare goteba boigo nana koruna Fanis Mokaya Fanis Mochere audena bwakire buya audena buna ere na bugente kiaro jina bakira be hotel yani ana baro jina na bera be drama video era kora nere Fanis yara taro chiko sena ngere kia muhimu era audena na bakira be hotel onyore bna ririe kina kia getue ase kigambero Supreme Court Raila Odinga pare kwa merio bachori bu mwakorieta ni court nyite gatana hotel bintu mbia renge nini no Fanis gatana yaya ine hotel yo mugaba nabwate ina igo era gatana gente kingere authentic o Fanis nero kuru birengere biaye ase mambi ya aboniga Janet Joshua korujinza mja kia bonyoru adana bwakiro bya Ndizi TV ngiweta ase county ya Kisii erombi yagende kuriria mangana panic bills Nyamira ero kini gekirede ntomanye tigo sinto bwato mugabana ose abaraye banyamira nkayibale niko tuigwete kirali tuke Simba netaya bono ntoma idina Nyamira nomuriro twalimeti yonjane tera gatana Nyamira binte bikirede mbama itu sino muriro balimeti mugabana gote atara kwana bono rende abantu banyamira yango tore na gense go chikoba aguji asama tuko ale bosio Peter ose bana county Nyamira nyali bombu yare ngane dia maliogi kabisa abindo mbio saka teyo ghost workers imbayo ghost contractors imbayo okona Nyamira ero ni gesa seriti na ni gebwate binto biaye ebuya timaiti ose na bekali gara kindende igona bokora na Nyamira ni seriti ne bwate binto biya ngnes mako na korode karote ano ole ime yomuroberio Ensakia abono mamiko jinsa majidi ja kamera gombi amano genda gotobwati asenjera ya bene bono mambe ningo proteana ninki expected Kisii County Pending Bills report ngindu kiego expect ko roro asemambi ya abone bara mato maji sema sina semambi ya abone ga jajara raka lakini ngo na jire chige ni ko sense meye yesi meye emitandao ali ni ndo jina Charles Rwango gato no ali ma teana ne ni ganyedete orabodi urusairas ogega ne ra teana uni hotel ndo dan ni hotel lakini ndio kanyo roboti urubwa tukutorena oya tena oyi hotel nero kwanda yae ngonya ndore morara fen adena bwa kirbi and this divino onde yo moroberio ngobwa didi buya kabisa tika bando ba pending bills bara bono bamanyo bwene egera konyo abato tebina hakanu chibeza kidero ngomanya baro bwene bwabo ngwasi ori ubole litko lyaro gakisimba tika jibosio nande onde tamogosa kyarere no mumuromoremu ere ne Simba hadana omokongo babune mamba amorem babune Simba omokongo babune mamba amorem babune Simba imrara fen ode bakorna Simba ne Simba nande netaya ekumureka buye kabisa dismazo kinyi biyamon nengorojina no ndata ko bayme yomoroberio asemambi yabone kati moragwa dena bwa kirbe Ndizi TV no onde ime yomoroberio gaki chinse chatare ojisuki go cha chinsa sano aritora manye ningo okurumire ebinto bie county aha muragwera dana rende akisimba nkiabairerege kaigatare ko chakasa 5 iga anyore nabantu bamanyire ningi kegenderete asemambi ya boniga biemono Now Diana Clinton, out there watching you live and Kriam Biamono Ndizi TV Simrobri no ya credit como coreta Biamono Brighton Ngwaneri Joshua out o yingiri ndo Diana Joshua ko irama gana Clinton ya Diana atubati asinjira engia kabisa abono mambia wedra sense meye erene sema mitandao anataka tubati nyirana ekanga kia ni ngenda ko kegania gwetera osini ngenda ko kenyora gwetera sinamba yera skin ya igora abo ekara bande ba kontina nambimbe ko banyarabia lakini ne nambe yeri gora skin ya igora abo no konyerora igurabu nere igurabu eyurabu nere abo eyu ya 0792192834 inere nambo ndomera uchumbe yago jasimambi yaboniga anene krona semedina wakiri nengo ikara studio kolende nante bya buri tangani buna orangeriwe ekero metena no arenga se baneri ya mangana abending bills yuko wato kuri tukorero yobona ndego kabari kora rangiru bara kora post moto makego bara rekabi bara rebinto gete bikeiga bono roboduru ko ene kutene nire ari tukorero onyorende binto byonsi mbye bire binto mbitrubana musuba wa Kisii
ifam akondani ya show then atubati asinjira endo kabisa asemambi ya abone endo atubati enero Ndizi TV bansu mosi karongora aligeria angenda ndigere SMS china abu karon ndigere mbara ya mwanya de mogo tutumira kwetera sense meyo yo mutandao niongo bordi bina ayo roje bending birisi jiye tuko liarero ngoena nujirero expectation jao njijeji eri robot rwa bending birisi ndo ana badana agintora kanu eroni ngo tusakorere chibengo tusakorajire tukaraba jamani bakemurunganikana sana abantu bakana jinyo bajoborali bakakwana mangera kidero mugabana tena lero go ikasi oli amangana ayo asenjira ya bene juya basi. Now we want to see those Germans who were fighting themselves over the positions, let them say something over the same as from evening. Ere juya basi tena lenda ba abanyakero wali bakarwanire iro contractors ina njiro myakero tigabayira bakwane mano wababano abantu babayiwe magayo robot yoruko bwatu kwa simambi ya abone wasiri mkuu tena most waiting the report from governor Simba. Congratulations mwakobeka je moja abona congratulations waiting from Dua Katali adani gaganyere to robot yoruru mgavana au josoke mangana Bening Birds yo wasiri mkuu kutoka Ansasemeria Dua Katali nara stezi adano alimi yumro dubati sinjira ya bene adana sama amaigonzo ja sabana inchi bonsi ba Ndizi TV na mashabiki onsi asinjira ya bene Simeon Ogetono alega gaote anere na ga keep pending biz report ne otokanyerete mono tigesoke abantu basioriwe abantu konyo abato bekere buna niga magendero agenderete kumbe tayo tigabono kiro montabe kuteneni nande governor kagosoki chi company gaki nerebuya asoki ne lieta lyo monyene company eyo Simeon Ogetera de anamo gavana ka sokio roboti ekera sokio roboti rori bune company ekar korokuna nyabende enterprise company asokio monyene buna Joshua uta amoriko jimoino na Joshua uta buna Brighton Makori amoriko monyene Joshua ani Brighton Makori rinde abantu monyene abantu abana bukonyo bato kodire county oyo nere okorigaiga benina momanyi awdena bwakire buya Ndizi TV ka county ya Kisii yairanire inseki magendero kumbe abantu abange nigo bari kubeka kibeso mubugo yokorekana buna eri chimu yaeta nigo yabwate amanganaye yogusangereri ebese na kubeka mubugo tiga abantu bono bateki digari chikolirerwe abantu bali bakorete obusalia n'obukurumia se county ya Kisii oyo mbeni no kurubirengere bya na gaki abantu bono bali bakorete obukabarasi county ya Kisii tiga baireru ebitambugero nara okotebana Fanis Suzi awdena bwakire buya Ndizi TV gaki umugavana kagendrete igo tangaboniga otobekera marieta yari yabantu barenge gukora emiremo batarikiri oyo gostu wakase kwana wekaboniga tanga marieta ayo abekiru teneni tumanye abantu bakarire kibeze ra Fanis awdena lende tiga marieta ali abe kuteneni Marieta be kuteneni y'abantu bari bakarire kibese batari gukora imirimo ase county ya Kisii. Peter Demo nasome yao mbiye mona soko baime yumuroberi ondie kinyachwaya na ningoroje no wote abawore ime yumuroberi Joshi nyajwaya ne Josh nyachwaya nere no ari ime yumuroberi ade atobade bya kabisa akanyerete roboti yoru asenjera ya bene ase imogaso ade agaki targosuki ejake no ensa 5 abantu badagaki gabanangi wato irera lega saa 7 ngwaro usiku jake no saa 5 bwato koroboti utumanye ningi kiri nara okorokuna Brian Yechoya tena inje nabo kireteke bagokiane ni gonkanyete chirage chinsejo mwatebire chinsesa no ibere erinde ngenda go chialia siranda about ya Kisii erinde ndigereri oroboti oru rwabene heko kwa gavana wetu kwa kuona ya kwamba mbuya akonye county ya Kisii biyamono yo ni adana mbia ase county ya Kisii kurigereriwa no mugavana kobeke miroberio ya bene ase corona pending bills se miroberio ya pending bills report ya nyare ge kubatu kutwara abantu abange bagokwana na ina haya mugavana otonyoriri pending bills ya kanu akabate no oikoro botiro arigereriwa rekrubato gwe erinde tumaye kurire antu adena simbane taya bano tiganda mureke mpaka nyaro murekire kabisa sasa bronsora koza ningoroje no rime yumuroberio asenjera ya avene kabisa asemambi ya abone
Charles Rango gatono alime yumoro kurukenguso ndani club out there atubadia senjera ya bena semambi ya aboniga murara fen na ena some SMS yao na nyesoma abukale naro kuruguna Catherine Nyanchama nere no alikuwa sensemo ya Nyamarambe out aniga kanyerete orobot mbiyamana soto tebina Nyamaramba ngobe kabare TV to kulgiriria mbiyamano igona bo mo kunya gotobwatia emerobeli yo na butura abarete live kurwalia kerotura jikoro nga kerobot urure kyagara rende njerende deyo ikatumanya na rende nga kibintu bya sarikira se county ya Kisii nga kibintu governor te ko birosi nga kete ko bibweneria ende bisubuke go jibosio kalfo bosire jerubus out ano alime yumorobeli Ensakia bono mambia orobot yoru Brighton na tuganyerete kabisa kyagara yabere donda sugu ase county ya Kisii omondo akobeka chibesa mabuko buna aga atagede inche okobori kwane kujya somugabana simba ngoliuna abo bisabonzi beserikali bali bakorede mirimo ase chimu yaeta barachunguswa nande babe kubyara oyene birengera bya tena babu bisabali okora barenga ase serikali chimu yaeta ibine birengera bya korona barambata gebaligererigwa mondo ka utoka neli mojo airiwe tambagero kenge tambagero kanene keri jiko oyo akoroguna Calvo bosire Jelbus gwedera sense meli ye mitandao Collins Manyara adano alime yumurobelio kabisa adatobwatia senjera ya bene Lidio Sorna Ninkoroje ekarode anano olebe yumurobelio asenjera ya abene Kirufu Mose naye na korolire no oleme yumurobelio kinyirismas no genda kotobwatia senjera ya bene semambi ya boniga Zus Melanin Mochama ade kondani ya show lero sofi kimetangi tindo SMS yao tindanyarora timetiga igwaje gose kwanyorwa koboka gose no mwana kwere skuru tinda korora naboko yotoma Keston Chali na ni mesemerde ni gwenda tutubwate semambi ya aboniga onalebo Rogers Razugu no alime yomorobelio adana atubwatia senjera ya abene kabisa genda gutuma ebirengere bya usaira syogekana otene erate ana ebirengere bya arure buna yemangana pending bills report in hotel ando bana bakero disibizbate ne ine mbeo bosa hotel akoni nduganya robot urujuko bwato kwa senjera ya bena semambi yaboniga elinde to ase egekora gachinse sa no ebere jambaso na robot uruko bwato kwa tumanyana mbara byaba bade tena bakunyire gesima batarakunya mbara byaba bade tena bagajire bara jikiro mudagete batarakora batagete jibeze boigo onara kontina boigo simba ne liogo simba ne taya simba ne liogo yo akomenda na ya simba ne liogo kabisa dimedine liogo kora bokurumgozi ne liogo kore mejando ase county ya Kisii ayo na arondoje moendete gutuma ase mambi yabona goja studio ase mambi ya aboni ondintiti bonvas ondali akondani takinda okoba no ali me yumroberi Rebecca magara ne ndo ja kontina no ali me yumroberio Ensakia bonmambi mimana semenda tutuma SMS na semambi ya aboniga boigo nyorebna murai ibya murai bomo basimiro moja wani Kenya rero murodinga na robreri koralia litukolia lero aliao tebya ba Kenya bakore bajiko kora kujasa matuko alebosio ukoinyorie bintu mbire daira tebire bitakire birigererigwe na serikali ya Kenya kwanza nenekera ndera konya mocha ase emambi ya boniga litukolia lero matuko ali 14 anya litukorugocha ase serikali ya Kenya kwanza na eta bono goikebetererina goikakwanira ba Kenya asenjira yabe nditukuri korengana na mobasi miro moja statement hiyo yanyarike gosomwa na General Secretary Edwin Sifuna asenta Deputy Minority Whip eno kuambua na ababunge na B Mbwale Rugali Anthony Ruoj Omatare Samia Tando Arego Usonga na Jared Okero nyando niko bono bade tebna niko baganyete roboti irumo raibo mbasi mero moja litukoria lero ekero agojuko babo agara jote ba Kenya onyori na raira nena wasboe ekero jote ba Kenya esirimbinga yako nyebugi gochi endaba bali bakomoko boko basume gochi bosyo kolengana ne bintu biri ngo asoko konyori manjo moriria bintu biri raira tagete birigereriwe oze biri bona tagete gosuguma ruto mbiri bina abantu ngojaro tebe gobori aba Kenya ba boycott select products okorande basu ruto na bwate bintu gete muraibense na bwate to tebe products njire oranyore chi koni unse yose company muraibense okorana bono raira ngojaro to robot
usingo jar kwa ba Kenya selected products kete jigo jigo ta wa ga ta ndo batu ko nyurena aliri ko nyata raso ase handshake ena te beti go ya resist ya je da de mangana sabar ko made de binge bage yire da jigo kora handshake ena boy go na de mangana parliament da jigo nyari na jigo ngakia go jigo banga ba bunge bae ase bunge ngakiba jigo kore meremo yabo buya sokomoji serikali ya Kenya Kwanza boy go naro beri na bara jigo de wa Kenya bindombe toko bindombe be muraibwense jibodre sijo muraibwense jijigo be kuchobi na bacho batena bono asensema yana jirijo njane usasa bantu bali ba bombasi be moja ukajisungo rujiru sigoro aina yaro bereri raira la chokwana boyo na ro bereri ngakiao jigo kora street protest na national wide rallies ngakiao jigo beka emero beriyo yaye oyo no muraibo mobwasi miuro moja rera murodinga amatukali ya eto muraibwense 14 na ira ditugore gorbono ni gatu tukobeke meroberio oyogo suka gochi bosio igoma jumore genda kompwatia asemambi yaboni yekerando jina jana jigida kemeronge toto na kianda asijinse sano na isato asijinse ibere echabono mambia eju yabasi ningoroje na ara nero gotume SMS yae adena morning Brighton pending bills means a road. Let us not be confused with ghost workers. We hope proper clarification will be made. Embia kabisa oyo na rogo kirisa atarende na amangana pending bills ni gabwate amangana mange and ni gadena ntoba confused about ghost workers na pending bills yijinde enkagirde na hotel na tikato ay clarification ingia emeki ulituko lialero anne groma ite na ghost workers mbali banyade bako robot rondo wato gedwange jiwigi berejetire barengange irwe yamune jimisato na igoro rero igento kikubwato kwa asiri kurero mbindiri pending bills report anendo arojina contractors anenek aro Chris nigo emineti osinigerengete contractors mbali ba korte miremo yabo aneke do debuna mbali ba korte gasi embeo mbali ba ta geti bese bata korte gasi abata kore de bese nje sokete ase county ya Kisii tomete chasoka ndero ndo choro bodioru ndwali gune task force eri yabege tue asokorigeri task force yibono gonto konyoro robodioru asenjera yabene ekero mugavana akwene kibuna nguchiare gotosokire robodioru aseri tukolia lero gekuraga chinsa isano ebere chambaso ekara gukora mangana yo segeti kerikia Gusii stadium igo mugavana bwata mangana mange na adabuna watu watashangaa siku yale gafanda bangindo gostokana k kiriko tukagerdena nkerebu yakumbe ebinte bya sarigete kale Lydia ningoroje gaye karote ano olime yumroberio tiga ghost workers contractors bari bakorde mirimo yembeo baire emirimo yabo boka wanakura jasho lao ekiagera ntware ngororo ekero bare gukora obukabara obwo oyinene birengere bya atende na kila mtu akure jasho lake ekolengana no korte mirimo yembeo tigali obukabara bwaye no unataka korte kasi yayo bya tigali obukabara bwaye umanju mureria ekarukura arigiria se county ya Kisii no na isugweta so berete ayino jegasi etakorina boto debimete no embono mamina yaroga aki mugabona robot yara jo so kina maene kiana bora nyona ebintu mbiri kire asense maybe bitara korgo sibita ikiranede buye kunda ndo tena akintu akorete ndo agajite kesima no na ba msie kiruna banya bana nyona bara ngurigiri bara badena bintu mbikori lakini kero ba kwenda tu papers niko ba konyorana imali irigirina ikisima gitega kunywa turwa ikisima gitega kunywa senzi ikisima gitega kunywa bobasi ikisima gitega kunywa sigete korende mbio para jinde nchiyo lakini jiri kire na nchako robot yuko ndo jiko to kurera senjira ya bene toronyora senjira yobo ikirano se ditko lero endra kutumera ujumbe yao ikarano kwenda sense mirende mutimbo kubona kingoirana rogauti tokoro moroberi bwensakia abono mambe korinde genda kutuma ujumbe yao na bagonde ina kyoro cho robot yororo ko batu kuri tukura expect senja unjirijeji osenga kyao ro cho robot yororo ko batu abane badena ni hotea abane badena ya tigomo gavana suguma bando mbakengoli ngena sense mirende district ingoirana no gukora umuroberi yo asenjera ya bene nyora no runyiro ndororo 10000 yasemambi yabone Joshua timeto sengoraro kwana kingoira so asense me studio kingoirana no gukora umuroberi bwensakia bono mambe igoro yo ruenyu manju noro cha TV ya urabo anerina genda sense me ya riba na mpesa au beke business number 888 090 kwa bekire igongo kuboli bale account name beka Ndizi NDIZI kwa bekire go bona na amount ba kubolia kwa kubolia amount beke 100 ya moyoka uziweke saidi ya 100
tobeka 200 tobeka 300 nyite to okobeka miyoka bana batebe diabu amount ni 100 peke yake kero kwa bekire bono rende oganye draw yanke okoro na bora bomobui lakini chintu na chinyingora beke iko jiko kwali baga liko komobui ase mambi yabone twende kwa studio tukirudi ni kumalizia umuroberi bw'Ensakia bono mambi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusii Gusii Urban Blaze omugaso obona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli migi yali na koronyaramba chenkorkunga MC migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero cy'abasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga Faith Star nyagote bagagunga jirani asa muroberi wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #ekebemberi nyoro muroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanke nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Expert Yomo Driving School neskuru yo Burundi ya Kigali ekorwa maigerio yebirasi au ase amagori au abaorokiani go babwato bumanyi boisaine nabo igomba ncherene kyombe kyobosombi bwa para NTSA asekerasi yabi nkorotora maigerio yo Burundi ya Kigali cha manual automatic gose manual na automatic asobwamo korundi ya Kigali chinene buna chikanta chipigipigi nabo igo Kigali cyobosombi bwa matatu buna Nissan ebirasi nigo bigo cyakenseyemo ya mambyango ikachinsa 12 cya mogoroba noko igorango cyakera ritkoria Jumatatu wikaritkoria Jumamosi aseritkoria Jumapili tosiegete ekyoganeirie erigo cyaka maigerio nekebande kyao epini ya KRA account ya Teams nabo igo blood group yao ngorwa toroboraro asibaria bakorware gose baganitie ko bange neskuru ningo togotoka somo chyokeroka angene benki ya cooperative ensemo nedukenene yokonya chisoda asamange twakere simi wetrase namba enoti 52 eyemo inye 52 5 3 inye gose noti 52 3 2 5 3 gose enoti 52 5 eyemo enoti 5 Expert Yomo Driving School, we teach you drive. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigata senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu rwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama
paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka yonko igore byage igore linde ndia matukonsi nomona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo we your treasure ari asubi asibirengere byagobire ari no onye gopa mwa Yesu Kristo teko bako ngumorisi onyago koranderio mundo nga karwense mwe nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene arianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden nande twarangeri waserio gituri ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na mamentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request tower ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi boigoro asogokonya aborokigwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatiyekiya kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetera ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete Weekend etabwa tumuru byurumba tari weekend abantu bonse piko gotevinga generation na memo esho emo kabisa esho ya rumba kitoko mwana tambe Yesu bakakata yena niye mashapate basalela bakakasete iyo kumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriye bagotera nayanda mange Jeba mwenye biwayo na manyomo na muzikio agano tukutuara chipanda au tuabina rumba okuri miziki ya kala na okuri miziki ya mebo ijisukuru Rumba, chilingala, zilizopendwa, tuwabugichi ohangla, tuwabugie mesiki yonsi ya kare, mono ye chinga kichili mesiki buneli yabo Franco Luambo Makiadi. Oine tomanyete mono orenge omosacha, ase abali bachage tumusiki rumba, no tuwamanya kurugagu, abantu buna babo tabule, buna Kenya babo Daudi Kabaka, emesiki menge mianso, mesiki ya kelero ya rumba, na kweli ngala, na kweli pen yuspebyo kurukubulito sa rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tuwezi kumocha kwa batemwezi pe inyorangani kulia Jumamosi chinzaniza na ibenenusu tukiria mabelera tukina mabelera kila lito rumba ime ya Ndizi TV
ekerole asumu chibuogembo nechisemo chietanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale eyere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegete ni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gusoba keresime ase namba enotisano na ibere isano niseto, isano, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo koreli burange na sore. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Miyamana mano mwanju mulere on Ndizi TV nande krotora sensamiri studio mano to ko romoro bilbu Ensakia pono mambia anakro kwa bera mono ncho sana ga chagde chinsa 12 chia pono mamba gar tiara tire kangi sano ne moiga tire chinsa so chia pono mami wakiri one tanya ole tikonyora riba gari ogoika kiagera ni hanyore simi ya emergency anene uchikoreria mangana akokoreka ya sigeti kia Gusii stadium liturero igoro ya orobohot ruchikuboto kubene no mugabana we county ya Kisii igoro ya bending bids report igoro kwa tukwa siri tukuraro nyorena wakiri oito jojimo noyomo bwabali barengaze baneli eriyo kurigereri bagetana na se county ya Kisii bakali na ebinde mbya kwati ebinde mbikoriri bakaenda bakachikori koroboti bona roboti bairo mugabana ajukorwa sio litukuraro gona kiata ikirase studio moita mono lakini ugutaika kwae ngori na konyora bwiroberi konyora chakire goja kurende onyore simina yaya naganeri arachikora aligire mangana beratatu anekero erengete amangana yumbye monekero kwa kwa bananche asemambi yaboniga mpaka boniga nara wadena morning aba mintom mwaretira mangana maya yomo Gusii igoro yamma yendemero mangana igoro ya Gusii mwararetira mangana maya akaindiri ya kwane neke Gusii geito toigwebu ya mpaka omogotu aiwe asanti ni haribati kutoka suneka miyamona kartua kwanira mangana mange gukwana tura mangana yendemero ebinde binge ya dana tikato ya kwane ni ke Gusii ke nuke ke Gusii keime Gusii bono keime kabisa keri kema te Gusii keime ke nuke kabisa keri koro keriri tu akasomi guri tu akarale ire tu akatota tukataka sikire bisieri mete kare tu akasikire bige kare abangina mpaka sire obo sintu akajire tinga tu akasire jitinga jiri chamaje amagena mete tu akasire amagena nzio abantu bakasire nzieli mete Joshua nabanya Joshua no mete na waigo enzio ndobate mete Joshua ndobate enzio norogena orogena dos no meten sino orogena no chonde igo jasa matukar pustian ko romoro video yo gaiga karango soma jese mesi berisa to iga ko le asemambi yabone ambia mano umanju murene na Ndizi TV bwan sumo zeti anso me berisa to karango ko romoro video yo bwenza ke bano Christine ke mto aga no abaira mananje to ga jagede mpaka bono mambia mpaka bono iga ambia mane karonda to ko ba mananjo asemambi yabone Christine tosuka na ndo nyorane ankyo asumuro video bwenza ke ambia mana asbali alidi anyoni na korore mbia mano ekera no roboti oruonyi dabantu mwana bantu batumiri SMS nyinge about the no roboti baganyete Johnson nyakwaya the no roboti baganyete asemambi yaboni baramba bwati mangana mange roboti baganyete rubwato kukurwase county ya Kisii nara ogoteba na wature wataria iretandira kwane tavurera abantu nkorera bare ate abantu re wataria sana simambi ya rero kero roboti rochi ko bwatoku oyo agro kuna Dismas ojuaya ate na wature wataria
batalia sana era bantu ngodera bale bakumi sana nkikegenderete ase county ya Kisii feri osiri kwambos athano alime yomoroberio athane baganyota robot yorua senjera ya bene nara yuma njumuriria robot jesemasi ndo jegaiga jinyinge jigoteana baganyete robot yorubwa tukwe asenjera ya bene kulingana no robot rukwa tukuri rero omugavana na ateba buna abali bakora asensembe Nyamarambe aguna ajoje mbako mojobo songa ebono genda ali asensembe Nyamarambe origereria abo obwatie nyamaja abanyamaji ngorigere bale ogembo aba daraja mbiri ikapto bunde ndambauti marani Nyamarambe Kenyenya Masimba Suneka igole era abantu konyora bale robot yorwa senjera ya abene kabisa nara ogontebina no alimi yomoroberio makwani amange namba tinye nyambe tinye bwati buya na litari atari geti lakini anyarorire awndina makwani buya sana na okwanirire lakini ilio tandikira litari aho tangandi kwandikira gaiga tangara bokonyora na ali kwane karondi ya makwani abantu nabange bato mesiga abono tinyerochi buya kabisa nara odena asante Brighton good day biamono nae karkwanyora libagalia okulire ndi Steven Robons Moses meroberito ya credit tengo teina ene ndi Steven meroberito bwade etobwa 24 hours ama tukata nabere ye wiki ama tukotirana na 65 yo mwaka emetinyini 12 igatase kitu yo koretera mangana maya kabisa Esroni Momanyi agote ano alime yumuroberi kurunse korwa Esroni Momanyi eno alime yumuroberi ogagena ebono endete kwiroberi uje sikabake timetu sikwa ikira sikabake ya Esroni lakini na eno alime yumuroberi Esroni maiga mange korwa Ndizi TV ubansu bomogusi twa okwandie na ikroso asikabake kwani abantu bonzi asikabake okeri tugo Esroni Momanyi agote ano alime yumuroberi tande edi osene abon takwandine biekore osembali na bange lakini Esroni Momanyi na koira maiga na chushto kwandi korwa studio manju mali ko tena genda kubati meroberi to Ndizi TV nero once mausi meroberi na wadena nigere 15 na inye yone hours tukatwara 7 days of a week 7 days ye wiki tukatwara ama tuko emetinyi 12 tukatwara omwaka 365 days getibi yetu nigere on yo kore meroberio asomo nubeke Gusii asorongo rwa Gusii nensemeria mangana maya tueba kubwati kyagera nerego koretera ali atekir kuru binyoro ime ali akore kanne koko aste uranya nyore otatiga Ndizi TV news nero ko nyora akwa nyora senjera ya bene ikora chinsi sana nebiri cyangwa so nyora mange unaenda twateka korujingo ngonye chense oje gora saa 10 nyanyore ikora gense yemo nyanyore gokonyora chikora gisisto naboko nyora senjera ya bene biemono ekaro kwa ba monenje na bangi madumiri je SMS yinu ngo bakira biemono ekaro mware mere ko ba monenje kizoga ja jinsisto cha jinsa 12 cha mambia mpaka wantu kire jinsisto cha bono mambia tari raisi kobana inje kwireli bagalia uli abene kugura bundles kutubwati kwitira sense mai mitandao tari raisi lakini na wakire biemono niko twarenga Joshua uta Joshua kwande kurwali na obagane nenu litukoli yelta bwazibiru kunyobinde byonsi akabatena nende tomira neli tukoli angyo asomoroberio bwensakia ekatoji kwenda sense meri yebwato kiri mambia mede Friday yobono kaja kwero beli nkotera kyoji kusaba mambia elinde tujuko kobekera ali atotenge bya mtu akatena free Friday na materozi wali tukoli angyo tomira neka tujuko bana na Joshua uta nere producer yane kwene kuna mali wine chibi chako jira senjera bene na kopara nzimi to kabisa akondena tokole twasuka atonyana twaikire jinse jiga Joshua uta anere producer yane okwene kuna mali wine chibi chako jira senjera bene kyare ekarobia turbandalia wikamware kondikena ya butora to balance ribera kile na mwabe ke bicharabu mwadana jibije jismail dikabse binte biro buya kabisa na rano anu ulio ndoko moria lakini nende ayuna yebiro digamba dige kamugende ko ba asomoroberi meroberi yeto yekralituko igendera kubwati Ndizi TV nero once mausi buna botambe ko dene ngende gyansu na niyo kikotoka me Ndizi TV nero once mausi buna botambe iriane Brighton Makori.